Kai Kunajariba, Muisindi, Dr. Naure Asobu Singh, Retired Director, Sri Yumna Rupasundra, Editor in Chief, Impact TV, Speaker of the election Minaba, Speaker की perform the election Minaba, Olusen. Regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Topic asi yati hai na haibi gataba. Kauthok Sari, Dr. Naurem Asobu Singh, Retired Director, Family Welfare Government of Manipur. K. Sundari Devi, Principal, Padmaratha English School, Kakching. Dr. Nomathem Pramodini Devi, Lecturer, Kakching Higher Secondary School. Koi. Amukana Koi Mayam Nising Jari Ngasigi topic. Regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Koi Nungairaba debate asigi. Koi program asi speaker da sinerja dringai mangoi na thau pubiriba koi bungo Malalambam Franklin Singh galoina na keynote address thaminaba koi Malalambam Franklin Singh koi drive debate. Good afternoon everybody. Aham muktada ngasigi debate asibu miyeng tabigani haduna ningbireiba oja guru lai ahal lamman maru mapang phai kipu aham muktada Private Debating Society Kaksingi Makai Tam Sorry. Ngasigi topic regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Debate Asigi Speaker Vigadava Sri Jumnam Rupasandra Sabusu Tam Sorry. Amadi topic Asigi Fable Dangambi Gadava Sri Maranthiam Chandrasekhar Retired Bank Officer Sabusu Tam Sorry. Amadi Sir Danavi Raisam, Social Scientist, Sarbusu Taramna Usari, Noinana Jotin Thoksom, Director, JNS Venture, Private Limited, Sarbusu Taramna Usari. Topic Sigi against Tangambi Gadaba Sri Naurem Asobu Singh, Retired Director, Family Welfare, Government of Manipur, Sarbusu Taramna Usari. Amadi Nomathem, Dr. Nomathem Pramodini Devi, Lecturer, Kakching Higher Secondary, Membusu Taramna Usari. Noinana K. Sundari Devi, Principal, PR English School, Membusu Taramna Usabaga Lunina Nonjari. Thank you. On a quota minute Tara Kuigi debate. Ambigatoriba music and see Tangramatunga. Topic Asigi paper the Amadi against the audience tagi me ani lakhot sebugi program ama organizing committee na thamjari kanagumba ngangbi ningba favor da amadi against da ngangbi ningba deragadi organizing committee da ming pisin benaba noluksari amukan nisingjari first round loira matungda 2 persons from the audience is for the supporting side and opposing side of the topic will be allowed to give their opinion for 3 minutes time. Minute ohungi koi ani thamjari anamadu organizing committee da ming pisin binaba noluksari. An hojik nungairaba debate asigi yamna live oraba yamna healthy debate asigi koi makha tabu saruk sing speaker da sidajari. Speaker sir. Thank you very much. Good afternoon everybody. Why ahambada let me thank both the benches, Treasury, Amasung, opposite key bench, the Pambiriba speaker, Home Punamaku, Taramno Oxable in a Takachari. Debate holding either. Let me just speak on 2 points. Debate si di matang da Amasung, topic si matang da Haidare. Let me first thank Tribe, a debating society. Nangasi akoy debate habusi ngasi babuta sum urakpa matamda satra singi level da Manipur gi aruba issue sing se competitive oina debate torga lakpa sum uki adu ngasi debating society that's na sillaga akoy gi society sidagi yamna prominent oiba speaker मैम pick up torga Manipur ki crucial level issue mo puthoga
sumaina debate on babse, I think it's a move that we have all been waiting for. Ako mayamna yamna ngai dang lay badung ba move niya ba thamjage. Kari maram gino haraga di democracy chat pa layba amada maki lifeline hagadra, bloodline hagadra, masi debate sineba. United States of America ki election ki mamang da tong naba debate. Satri level le tong naba debate tu nataba. Citizen sing da exposed or basi ako ki ranti wala sing sina miyam gu issue amada nakan khai na raga yet na raga praja mayam da bhap tahan ba. Lady ba issue si kari no have duneba. Aduna maram weraga afaba makhangi mihut akoy na khan bang man base masi debating sina ohen bane aduna ngasi akoy classroom amasung school room amasung competitive debate tagi social debate amakhang society da pukhalak pase it's in the right direction. I would like to congratulate tabs for moving this. Akoy media da lay akoy so I think it's time for us to include this kind of discussions, this kind of debate. Akoy isi Manipur ki media da discussion hai na koi uba ho raha but discussion nataba debate side long raga nangna ba laungna ba lairiba issue mamut tana akoy praja miyam da khangan ba dugi matam du yore habdu ko loina na ngasi gi debate si debate pangthok piriba organize to piriba touch ko in thagachari next ngasi gi ahan debate ta paikhat liba topic sini yang important way di topic sina define the way society ama karom de chat ka dage se ada ngasi akoina paikhat liba topic si yamna su controversial oiba yamna su important oiba khangdaba nainetaba yadaba amasu oiba topic oiba society ama si matam ga loina na maki values is change tore isam samna matam amada aikoi maite heba furup ki defining character je define to bisi kari de define torong ke hai targa di chakcha yuthak haiba wahi sina define torong karamba mongda imung adugi nupadu chakchai amasung yuthai phajana chakcha yuthak chatpa imung adu society na respect to ba imung oiram gadori ban but with time matam ko loina na you haiba potsi phattaba olak padagi ngasi di nisa bandi haiba kambu thoraktana you think ba haiba pot ma lakre adu society si the value ji karai digi na karai ba change to ge basi akoi khaki nate malem gi wena su nuclear haiba potsi puthoko matamda unlimited energy wena khanarami nuclear haiba puthoko matamda unlimited oiba energy phangani environmental oiba friendly oiba energy phangani na khalam badu nuclear se bomb oina sina matamda madugi another valuation ama laki similarly ngasi ekoi ngasi le biba tangkak asida manipur da lairiba situation asida you thingba natraga use regulate to ba haiba wahang amma ekoi mang da jam chauna taram matam asida I think it is time for us to debate and debate se loisal lakoda tabiri be chinau imai ben puna magna isa isa gi ba mot ama di soi namak form to bang bigani have to get Tazi Badukulina, Nasiki debate of Doksage. Thank you all for coming. I could see the panel of speakers, yam powerful weapon actani, experience weapon actani, time limit 10 minutes thamjai, Adubu time limit 10 minutes, Aku flexible way. Flexible way is it 10 technology Sangisu Yai. Adubu henba matam dadi yamati henbi daba. What is more important? Nambi gadur bisdegi thamga to point. Akoina matam helene hena kakkadusu madu chumueng khali. What is important is knowing what the speaker is going to say. Speaker tu na habi rengo wado koi mamutana khango bo changbra khali. Aduna marabu erga ako kitang di flexible way thamjage, but self regulation. Both treasury emasung opposite side ta ai isa isa da self regulate tong laba adum
wafam thamjage so that I don't have to use this bell. Bell sinabase angangi hafet macha mali hai dana ngasai jo hafet kana yaw khre. So I'm going to put aside my bell and haunu bathang tok jarage. Aku gi sida sa introduce tok jagre. Speaker ahum in favor of the topic legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society. You have a potsi aingi manungda amasung kayam thakpa yai kayam thakpa yade kamai thakadage haiba regulation amagi manungda thambana manipur gi oina afaba oigani haiba wafam jini ngasi ekoi gi treasury bench na move togadori base ana khoi ahanbada aina invite tawjage Thokchom Jotin masi director JNS Venture Private Limited ni man move togadori ba maramji extensive study Manipur da puthoi ba akoi gi local brew haigadra mayam na yu haina khangna ba andro sekmai tongan tongan maming yam leigre phayeng masi umma mayam masi taste torakanda malem gi thakta japan gi sake gumna market tawba yabra mingon da market tawdar gadi ai khoina kayam madu karm mongda embrace tawba yai kana yam na munna study toraba adu gumba speaker ni please take your time Jotin. Your time starts now. Hello. Thank you everybody for participating in today's important debate. Youth Patti Havasi Aiwahi Amatang Agi Moiba Mot Pudoksage. The harm from the alcohol consumption is widely perceived without any further explanation. Sidi explain to the su you thakba pate have sidi prithibi gi mina loina khangna ba angang macha dagi horaga hanubo da loi khangba wafam ngak dane sida yam thoina yamna khanda nei na bagi wafam tudok maru oide tobuda bu human behavior hojik leri ba mawong sida modern world sida chanare ba mawong sida munna nei naraga karamba lamben da chachi gi habadune aduna tungan tungan ba community gi tungan tungan ba perception culture gi matungina mayam malai Ada laiba chahi mari manga sida aingon da fangba ai gi observation dadi since 1991 dagi hauraga sarkar na daga 1990s dagi underground sing ai ko gi tungan tungan ba civil society mayam na thingna da lakba pot ne 26 years sure ada phangdabadi tawde adum fange aduga aina yengninga ai gi view sidi aina mayam da hajeningi si yu thakba phatte kaina pangang da ngangna ba sidi to seba it losing time Kanade. Aduna yengda bagi perception jai mo haijage. Sida ekoina government gi oiba kano sida ko opportunity ma trap to we economy benefit da income generation da employment generation da adom da mu yengjage industrial level da lakba concept ne ina haijaga doisi. Yu thakbasi hujik aina sum yengbada yamna mawong da drabane Manipur si ayuk dagi kari dagi mayam thangna re Youth ga kudak ta sigi bidu amar onda di laiba gi am pharabane samaj da hojik le ribe lekai lekai de yengbiyo you thak oraga phattaba you thakbadagi adulteration lakbadagi yum yum da na dana hospital da targa le riba mi singa chari ba hidak treatment da changi ba paisa meyam do crore lising lising dana changi Manipur da yang ba paisa ne masi pharmaceutical company diagnostic centers hospitals and medical practitioners hai riba Mui Gangu Mari said, Sina, Adun Kudung Java Lodana Labane. Sidaki Shep the Hose, Hypotara, de, you Sikarino, Hypotama Kang Badakaram Way, Maramaduna, Puyadagi Horoga, China roll, Mayaman and Naze. You see Manipur the Pangiba, you mayam see Puraga, Pritibiki Quaidagi Power laboratory that taste of Jerure. The saying local fangiba using si atoke bati harmful loir bane aina media da kayar khana jo hijackre university level da vice chancellor yaurga tungan tungan ba minister gi level da mamang gi government da hojik leriba government da in laujeri si sereng da yawba yu thakpiro nu mathong chadar bane kino da taste to matam da yu thakpa da khwai dagi lurisi alcohol volume du natta ba chumna
ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯦꯜꯇ ꯍꯖꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯤ ꯂꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯃꯤꯌꯝ adagi mercury mayam du yauri hari ba puchin gi hel hazard oi ngak ni cancer form to bu yai chakhau chok bu yai bit chok bu yai last da khutak da siba ai khoi gi methanol du ne methyl alcohol je asine nahan khutak da si da mi manga si gi bu aduna maram oi ga khoi ni yeng ga da ba pot sing je jam scientific khoi 21st century ni zik je khoi adam da scientific oi du je kari no ai bu ni lai la chu hai ba research scholar mayam lai gre asigi thak da khoi nei na dri ba aduna nei narubanina prajada miyam da khara khangan ge haibagi wakhalo na maga matung ne aina sigi lamji changchan jarai se aduna koina yengba da atop atop prithvi laibak sing da de moishu yu thingame america da 1919 dagi 19 gano ba 1920 dagi 33 ba 13 years thingame ya gi de makoi da su tongan ba women's group church ki leaders adigi nupi gi organization mara baibi gi mong da yam lerame thingye ngam khide kai no da adulteration to ne henjalak ba use thinga adulteration hele kai manang no da hojik adulteration haibadi pojan to rai se kathai dei to rai no haibanda aina test to matam da kai dore khurai lamlong da adagi kangjei bung da phangi ba yu tongan tong khoya thong da phangi ba yu se pura chap pa tam da de laboratory ne kare haire unknown substances yawe sidi thakpa ya ba yu na te human hazard yam hel hazard yam oi gani sidi thakpa ya ba yu na te hai adumai to na atung barong khang da ba mayam sina akhoi na ban tawrimni prohibition tawrini haina sum chahi kun toruk sum lak pa se si sina akhoi health yam sokre maram aduna hai ba sing kan log je hai tar ga di regulate to bu mathau tar bara hai ba question dine akhoi na lak jare se aduna regulate to bu si karmai to bu ge hai ba du atopa state sing gi tongnari ba regulation ji yenge for example mizoram gi tawri ba regulation paper ingo da yauri mizoram gi regulation ji almost the mizoram liquor prohibition and the control act 2014 ne kari no moisu chahi tara manga tara truk to matam da henjal leba yu gi provision jina lak matam da drug ka samjan re ba kang no da inklei ba na sing je koi gi tablet chaklei ba drug chare sing je moi gi report ko yauri moi ti yam nei nei church ki leaders sing government organizing tongan tongan ba sing yam nei nei civil society moi gi nei nari ba document me am da loi pari ye ga na akoi sumai na moisu han nei na gra ba ne ba aduna kai no da chahi kun doruk thinga ga hujik adum akoi thingi si hai tar ga di hana gi phibum da dum local da di lekai da sum thakdana yahau digi khudai selaga thakdana khotan tara gi kun gi sum tau lai tar ga di hana gi phibum da hen soksel lakanen khalle aduga maroina aina haijani ngi de prithvi gi oiba miyeng su khara yeng ba darkar oi prithvi da yu thing ba se mayam thingi aina sum yeng ba da united states thingre canada thingre aduga russian empire iceland norway hungary Finland mayam thing le rame moisu ya ki de hel hazard ho ne sum henjalak ba kari america da thing gi si no mo da mi cham ga thi moi di phangdra bani na host pharmacy da yu yong khalak pane ba adu methanol yarom ba 100 peoples ka si one overnight da aduna ne moi president no yararoi masidi akoi regulate to bona fai haiduna moi legalize thoke bane asomai to dana khudong thiba mayam se nangraba mayam lai aina sum yeng bada aduk yang graba prithvi gi leibak chani ga something leiba jida leibak tara mari manga di yu thing yu siksu afghanistan bangladesh brunei iran iraq indonesia diga kuwait saudi arabia sudan somalia uae yemen sum basing jel moi thing yu siksu ko admai to dana sum thing ga lak por records de sum yeng matam da akoi su chahi kun toruk se sum thing lae ada thakkan hai busu ya de thing na pha na phu na nongmai bu yauri bane nongmai kap na si ba mayam loi khangang bane ya da bani na regulate to raga di legalize to raga yam strictly even akoi mara pai sing involvement to raga do's and the don'ts mayam ma thambi raga to raga di akoi development da khara la kadra aduga thagi restriction je khara phagadra ina akoi na aina khanjaba agi mot ni aduga khwaidagi aroi bada aina haijening gi se issue license phajana tawba aduga license of ba haidi mafam chaba mafam singda ba sing hangbiba matam chana hangbiba matam chana lonbiba police ki achober role ma sida mera baibi sing local club sing support tawbiba opening in the specific hours in a day punga suktena punga subo hangbiba aduga control adulteration chine khwaidagi luba part se for example handaki khudong thiba methanol do matam da manipur da level laboratory amatana test tobungam de at the same time the government na karoktana aisu meeting discussion yauri at the same time da ai sisa hospital gi wari sanai babina diagnostic wari sanai blood the methanol yaw matam da formaldehyde yaw bram da yeng bio hai matam da formaldehyde yaw bra yaw da bra check tawna bagi manipur da equipment laite yam tondra doi tar ga di akoi manipur sarkar se aduna sikumba khudong thiba matam da di akoi je ta law khong dana chaina dana tawe huji mu tapna tap thagre
aina haining idi sugumba yam scientific over apparatus equipment thamba darkar oi hajabani aduga amuk su kadawre you hena thakka lambi da chatpe yade habase prithvi laibak khodimak da loi tongnei isa muksu laibak kharab chatcherure provide breath analyzer to the police haidi you je kayam thal gari thori no habase on na bagi khulai le salong kapaga adum maji alcohol volume je khangba aduma thambiba aduga control adulteration ji state government gi equipment thamaga akoi on ga doine haidi you ji hu cheli chende phai phatte adumai tawra licensing bi ga doine manufacturing da adu role of civil society am the chawe help to check the government rule implemented successfully government da implement tawri ba pochida yam support to biba samna haida Mizoram dadi card system mi mana bottle taruk thak payai aduga beer gumba wine gumba tara thak payai aduga plus chahi asuk suba mina asuk taw gadam ni hai rules sama lai adugi matung na taw jabane aduga kari gumba violate rules se violate taw missing jira khoni authority da inform taw ba aduna government ju jikti streamline tong nung gi wakhal lei bani na yam phachana khoina punna to minaraga di yam successful oinen khalle aduna tragadi hanagi mawongda pungthing thing je haina sum legi taraga di hanagi mawongda sum lerga sum soksan bane henjala kani sum yengbiu laikai the liver cirrhosis na ba chakhau dat ba mit chokselak ba dagi tongan tungam leina kai amala ko mi mayam lei bane ayam badi hospital sum mayam lei bane sum yengbiu laikai da madu karino da you afava quality leiba government na masak khangba laboratory na thakpa yaina pirakba using da thakma matamda yam kaina hel hajat oida bane hoi mana yamna over access thakraga di khangde aduna maram oiraga kamai dogi bu prithvi gi chatnaba kanglon chida leiraga akhoi thabak khara tawraga di adum chatnaba yanen khale adugi mathakta india di uc yamna thakba lamjun nate made out of 119 da lei kaino da rank che akhoi chahi mada mi mana world health organization ole age 15 plus the yang matam da liter mariga 0.6 2015 da World Health Organization olaga yeng chahi mada mi mana liter mariga 0.6 se thae aduga den atopa lamdadi South Korea ga sidi yam thakre moidadi apachamnai da Belarus highest ni 17.5 South Korea 12.3 France 12.2 UK United Kingdom 11.6 somai to dana moidat lawe ऐसे अगर क्वाइट के थक बजे साउथ कोरिया दे हम तय यूज़ है almost 12.3 चौकट बजु याम चौकली because regulation of फजना तो बदुना ने अदुना मरम उरेगा सिकुम्बा मयाम से येंग उरेगा इकुई दना मिजोराम दा तो गिबा अदुमाइना prohibition and the control act चे सिकुम्बा की मवोंग दा तो बिरेगा यामना नियम चुमना सरकार न पाइखत पिरगदी अदुगा social organization अकोई मयामना पुन्ना support तो मिनरगदी हे ना फबा समाज मा हेना फबा मणिपुर मा सुचोय सोयदना पोरकने है बिदुगी अचेत बथाजा बदुगुनने आइन डिबेट सरक याबा लाक्सरी थैंक यू वेरी मच Thank you very much. Jotin move tawgribasi if you cannot ban it, regulate it, aiba issue do ne. You thakko phatti isi me amloin khangi there is no point debating on it. You thakko phatti isi loin khangi but phattaba pochi tawhandaba ngamdrabani na tawbadu regulate taw si heba wafam duga loina na opposition da langsel I kaidu bagi tamak regulate tawroi dori bano. Ban dorga sum thambasina kari kanari hebasi opposition bench tagi defend on ba may I request Dr. Naurem Achowa Singh. Sir, your time starts now. Mr. Speaker, sir. Punamapu Ahan Muktada Hagachari, Ikai Kunobu Cheri. Debate as Itabi Bagidam. Nasigi Nasigi debate ki topic asi yamna interesting oiba yamna khaningai oiba Manipur gi asigumba yu ne yochil laglaba samaj asigi matam asida aikoina asigi yu gi maramda khana nei na bagi damakta potoriba topic asima yamna interesting oiba amani aduda artesium tang khangmina gi se legalization and regulation haibam yauri of alcohol. Alcohol have say legally yarba. Pulap masigi mathakta oppose torba yadraba. Ain yarba aikoi pun man yarba. Port ama sema kandida aikoi gi samaj se aphaba samaj ma aphaba impact amala kene koi samaj dama haive sida tobuni.
मधु अरगदी अखोगी आइन यूजी यारबनीना करी करी यादोरी पुथोकपदु सुंगमदु यादोरी लीगली यादोरी नेक्स्ट लाइसेंस पीरगा ngasai याकोगी इन फेवर द ngang bigi ba debate ki topic tang ngang bigi baduna ai bigi duni hajiki ngasai gi use license piraga yolal kaduri mapam kuding mapam jab di yenga that means use phajana puthokba phajana yolanba masi torkanda easy availability high port malai easy availability lakanda masi de ne ba khogi addict tarnabagi addiction gi tarnabagi marmu wari bise aduna port khudima se easy availability werkanda addict ki wafam lakpani adurgadi akhona akhogi use thingdrabani na legally yagrabani na mapanda thadung na bi ai manung de sinner na boy bi ai in terms of dharam da yuji sungaga yuji samaj dharam da hijil laga yolal laga madidi samaj da yuji ising ijaw dong na hijil laga ai khoi gi samaj na madude farkani haibisidi ai di thaja jabangam jede aduna ai ngasi di against the topic against the saruk ya jabani yuna kadai da मरक से आई कनम तक हाइजगे आई खोई बु तंबिरक को ओजाम के नहाई काउंसलिंग तगु मतमदा कदाई वाइदे काउंसलिंग तगु काउंसलिंग हारगे मयाम जी करी नोइदु खंगदबम चंगी काउंसलिंग तगु हारगदी मादुगी पोतुगी मान सलीब लिस्ट छाजेतुगी फतबदो मीदुदा हाइदोपा मीदुदा खंगन मसंगी यू थक फतीदी खंगी आई so many patients आई इसान थेंगनजरे यूदु फते बदि खंगबा मचिंददि फते गनि करीदुन फते हारगदि कना सुखंदी कना आमदु सुखंदे नैनदे बयाते हाइजबनि ऐना हाइजबदि अदुना इन डेप्थ त चलुद्रगसु चौराकपा मयामना उनबा खंगनबसि आई खजिक्तंग पंजरके समाजदे चलिबसि निशा साबसिदगि फत्तब प्रॉब्लम मयाम थुई खन्ना सैनबा हान सुनबा हुरान सिंथी नुपीद कारण ताजिनबा जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी असिगो पुलिस केस मयाम मनी समाज थोकचिलिसि प्रॉब्लम से अरगी नेक्स्ट मीदुगी मसिद समाज दे नत्री इमुंग दुदा इदुदसु मामा मपागा निसासाव मीदुगी रिलेशन दु केदुंगजु फती मचिन मनावगा निशाचारी वमी यूथई वमी जगी रिलेशन फत्ते नेक्स्ट मखोई मागी नुपी अंगांग सिंगदुगी रिलेशन फत्ते आइना ततना हाइजबम लई इसा की खलगा यूथक तोक्सी नंगने नंगी युम दुदैदुदा युगी एटमॉस्फियर में सागलगा नंग यंगा अफब केदों नंगसु ओइररोई अदुना अमरोंदा हजिकी लैरिबा मौ मखैसे मौना मखैसे निंगदोन पो मंगाक तंगामनी कैदौबगी निशा चाब मीसिदा युम पालोइबनो बाव खन्नब यावरे हरि असुमाइना चथरी महिलांगी अदु ऑक्युपेशनल लाइफ तसो ऑफिस की थबक तोरिबि मी मखैसिदा क्रॉनिक एब्सेंटी मखैसे येंगोरगदि निशा चाबा यू थकपचने आयामबदि अदुगा साधारण लेबि मीसिदसु थबक सुबगी सांगजे सुगंधी थबक सुद्रबनिना पैसा फंगरोय अदुना मसागी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लानी लायर बे मी ओले मासिना मु ओइग्रे नेक्स्ट दी यू थक मी से असुमसुम फचलक्तदना अनटाइमली डेथ मतम नतबदा सही सुदना सिरई फजना निशा सारिबा यू थैब मी से कैदुंगनसु सही हुफु सुदे अयामन हुफु ममांग लोइन सिरे सी यू थकबगी फतबने अदुगा ngasi topic si ngasai desu favor da ngangbi gibana haibi gre khwai dige luri bese
adulteration ni adulteration gi point tu ngakta hauji ki topic sida ubo in satli adulteration hai bisi gata da ngarang na ne thokri problem duni adulterate to the mi sinagari me adulteration ji tongna bi dang ta regulation to ba or legalization to ba yudu yon bi aba thak ba yaba ar sung ba yaba chathagari masom da topic sin sali masida aina khangan janing badi you itself is a poison ni you je apha podam nati you apha podam nati you do the atopa ma yanjelaga khudakti chibi wani you do su poison ni it may take time like the pive matung in a career gebu you liter ani thakami do after 20 years magi side effect to lakani after that adu side effect to maram ore sigine that shows that slow killer ni hauji methanol hagera career any kanom janjinari sire khudak sinare simane you have a poison jina matam changa su ma ju hat ke de niche poison ado why should we encourage this alcohol kaido we is the legalized you sungalaga you yolalaga license withoga you thalaga akoi samaj da karam na babu er kadiki aduga loiselok gi swai dai kenom ta ga haijege aikoi na angang oi ringe da haudik tagi na sai yang kai muki mamang da matam da government gi rules leite kai chulite amau leite only because of religion in matam da you have is thakbiyadi you dilai na aikoi imung manung da ngaprum thong mi yadi yen thong mi yadi even yerum bauba ngor bu yadi you thakbadi lai na adu matam lagi adu aikoi ni sai tarani thoi hum dei chor beri tamna you thakba hong nagre adu lon thai haujik di kai deure you yang di function nam to tawdre kaim tawdre ba dev karma sorat wagera luhong wagera masadu fail or su adum you thaya pass or bai chu you adum thaya hauji election la ani ne se panchayat election la you dharam mai dharam me satanari si baba samaj da you jinatradi you natradi you yauda ba podam te litre kai am excuse me sanskar to mama paru sanskar to buda nupi makhaiduna kappa ga paisa kalami adai di nupa khaiduna chalo nupi ngai kagro hairani nupi ek chakki baga ngasai pi asi be matak to kup phidura dai paisa do khomjilani kana chatori lo adai di hojik di aya mana mai humba khotpa ma yaudram ni na ngasai yi paisa duna lothoga yu thawra pham ga haksang tum ngai re mama pa si gi sanskar ba yu yaure nanmuk sigri si natro si laikai gi moyi lai khurm thaw yu dura siri me mi du pudra sanskar to buda amuk thakla siri me sanskar to gom dene siri che asine di sumaina sum sathare ge adu aina ngarang nan ai anaw khara mamang jidai da masjid khundam le masjid khunda ai di sumna masigi anaw ke do hangbani na khoi masjid di ingam gani ain khanbana moigi weather ka ingam gani da haijeru bani adu public moi anaw ke akoi gan masjid yam nungai yam ingi shanti wai yu thak bai du kaim leiti ain karmain to oi ba tu di ai khoi di nupi na control tawi you hek jolam theng na bada madai du lupali sing tara fine hek tham bada lupali sing ma fine madai do pore pigya hing pigya ro haudik kuda adugi structure ma thambaduna machier khunjida yumte yu takte santi de ne adugo police samju theng police officer do is machier kai me de pham leibne da sigi thabak si sathai asi aina hajari badi aikoi government sisu
अखोई गवर्नमेंट जिना नालुगी नाली चतरे साई कंट्रोल कंट्रा रखंगरे चतरी बे prohibition is not that prohibition in the real sense nativa kananabu prohibition toge maira pai bi kanagi yu thinge maming da gi wane karai toge phamga dum leibane kai su yengde police kanana yu phar kari toge kai mak toge hauji kai leite court bu to bai waj leite just for name check prohibition togne asigi prohibition ji natba strict rule lama semaga masigi yu webse aikhoi gi manipur state che alcohol free state ama oina bu hona bu ne hen phani aduna loichin jarakada aina haijening badi lu use yo sungma tungdaba sungmada break laitaba dagi yonmada license bidok yonan ma adi thakku masing hengalakpa problem jo tum tawkhalakpa asidi samaj sidene aphaba subu buroi adugi saru prohibition in the real sense government khangna paikhalaga tobe pai you have a poison ni thaktaba pai thaktanaba honaba su pai maduni ai ngasigi moche thank you all Doctor sir very good defense yam phajaba defense ni hogi jotin gida Dr. Nahari si who itself to the adulterate tobogi wafam no in kana mota who itself to things you have ne and drum da haidaraga society do ogedo wanate prohibition mali basi manmi mahutta real prohibition to se have ne adulteration gi matang da di manipur se yam nokningi ngarang nahan petrol da adulterate tobogi di thingbagi price yen thoe but thai ba chari ba thabak ahogi yu gi di adulteration gi wafam dikhana de aduda check goboi dikhana de but we have mechanism to check adulteration of petrol but no mechanism for checking ahogi liquor gi di Dr. Sahib ki argument se am phajai adulteration da sibi wafam du natabada alcohol itself is poison so even if it is not adulterated maduna adum killer da natana imung thugaiba icha isuga leba relation ching manghalakpa leba kangkhong chahenba adugumada mateng yam pangba kenoni prohibition lay prohibition mamang gi thamgibedu prohibition tawba ngamdrabani na akogi chathaji habini regulate tawjebani but laiba question thamaiba opposition dagi thamai si prohibition se have you really tried to prohibit akoi thingne ba karai bhawa hona grage paliba saka sina paliba lekai gi leibiriba society singsina masi wafam jini thambirei si masi rebut taunana ba akoi treasury site tagi akoi gi second speaker haitare Dr. Dhanabir matam bijage Dr. Dhanbir mayam ne henna khangbiraba yamna socially prominent oiba speaker ni oja habiyo Thank you. Mr. Speaker, UZ san na thak na ba sab na te mi na thak na ba sab karamba mi na thak da ge sini je khana dois UZ part of food ni UZ part of food ni ko chinja ki manung da mani hingjang cha ba gum na ma ju UZ part of food ni yai karamba mi na thak da ge have sine khoi na maru se kana na thake da chakot mi na thak da ba civilized people na thak da ba civilized food ina masi matang sida aina thamjaning si akhoi Harvard School of Public Health Sales aina pithribi gi sigi study ji scientific study chamuk torba madugi sida koi doctor su lengjan bere ko masida doctor mayam yauri moina haye akhoi gi sume use alcohol je that is both a tonic and a poison hakjang phanaba tonic suni hu june haba hu na kamai we tonic na kamai we du ahan bada thamjage masida yamna khoigi using manungda lipoprotein ninam yauriba sina good cholesterol kawi hairiba sina khoigi heart ki disease loi control taweba adagi even red wine jina blood pressure ji handeiba tobudabu sini jamaru rese kana gumbamna yu thakpi ga harabdi mo haisi beer ji 12 ounce wine jina 5 ounce aduga spirit khara kanba khoina yaurise si 1.5 tha abako pulamna 12 to 14 je masi no magi mi na consume to bodo ko
mi si masa sa tina thak taw mi de hen phane ba si aina haijab na te si aina haijab na te masi Harvard School of Public Health Sales ki 100 times scientific research torga haibani hairi basi muk sogat poina University of Rochester haise mogi medical center ma leba University of Rochester koi medical center na moina higher city yam higre drinking sina kari kari phan ka the blood vessel phan maduna brain da ngak pada kani adagi di heart disease ka sai jare ko adu yam nungai ba ma sidi yaw pause decreasing the rise for dementia na ba ma sulai lende sine aduna di now si higher matung de moina mamai dam high ba masai gi tonic natragana ekoi gi poison je kari no ge da that is based on the dose thakpagi dose sineba aduna hoji yu thingbaje so ngam ngamaroi yu thingbai waji ngangna rokom se prohibition ni waji ngangna rokom se Hitler ngam gide Napoleon ngam gide America ki president ngam de asa haido 1920 de 33 bokse America taro kone lok thoi se pithribi gi yu loi thingi balam je loi lok thokre sakat tab ngak ta thingi kai gi noida sakat tab lam jing jinam khangdri ba yu ji moi thingi je thingoi dam ne je khangdri ba ko ada hoji India da thingi ji ne Bihar khoi chakot ba Nagaland khoi de chakot ba Manipur khoi de chakot ba sakot ba lam ngak tani thingi je Gujarat dekhara di chakole do thing mudim yori ada sakot ba lam na sum thing bani na ko masida aina masida kaino ma thamjage ba khoi gi puning singjaninga ba poram thamjage ba ko karigi Japan na October ki tang amada Saki de dana moigi yu gi numi dana pangthoi no yu jina bu phatraga bu chakot khaba pithribi gi lamba tobungam draba ani subalanjau da kanam tana compromise tobungam aktraba haijabada yaraktraba upai lertre atom bomb ji sarga thadariba Japan hariba lamjina October ki tang amada yu gi numi naga moigi Saki de thamije Japan ji yam thi singajane Manipur dagi di my brain is lishing 1,000 times in a Singapore Kangu never. In every year, October Gitang Amada, Japan the Sapiu, Saki Takupang never. Saki Day. Kariginoida, Japan economy is low in a Maxi Anis Valanzog in Mamang Matungsida, Pura collapse star Basida, Japan use Saki Habazi, Yolopadi, Pitibi the Mogi Pesazi, income Ziang Wakalapadi, Japana, Yam Satina Ojibonu Sidana, Saki Daisy Pangtuiva. Ada pithribi mi myam je Saki thak su lakane ba numisida mayam jo handa lakade ba October 1 je sapiu Saki thak phangni adagi ani subada mu kari gi damakta Korea suju gi damakta moi sina ki drino because moi gi economy gi backbone je suju ne ba kari gi damakta chakot khaba Scotland na Scots akoin thai ji puthok puje sina kari gi damakta no barrel angur mai phummaga in terms of very good numbers of the people thabak torong asi pithribi da moigi Scott fast arega na moi no khai drenga toro pesa tal daga numit pangthoi jikrai gi no ba yu phatabana na te ba thakpa haibei ne ba mathang da mu yeng si ko akoi gi Mexico gi takila haiji kewa maru dagi sungba pot ne ba Mexico gi takila ji kyamuk sathi ge da akoi gi Imphal ju phangmane konung lampa ki hek opposite ki restaurant du phangmane ba pe amada lupa chama ID tham da anira ahum laktim thaksei ba ko Uza thambe si tham da yu pe anium di dum theba ko da seyolam da pe amani dum thakpajina tham da ahum lak mari dum theba khwaidi laik pa ba leidi hai khwaidi haksang nuai ri khwaidi thabo yam tori nupi na khwaidi lu tori akoi nupi di ko hidak tha amani ga thabak chin thalak tradi kedore moi ta jong nang yu thakte na haisa karigi noida ga saigi aina haijabdo sidane mayam sida kitang lu ne loksiko thamjari bo phamje Manipur mang da banate Manipur kanne bane ba yu thakpada niyom ahum kitang akpiyo ba aduni ngasai yu thakpadi chakapa mina thakadam na se number 1 da phamin mi aigi phamina jo mi yamna chakhatle na khanjaba mi do aduga da phamina kanam phamji kem ami phiroi da thakpiyo no luhong ba thakpiyo no kem thakpiyo no aigi phamina ba da khangjaba mi khalai do aduna tana phambi ganu brand khalunu phamina mi khanbiyo number 1 Number 2 dane mafam matam ai huji class tong ha ka do yu thak doino mi gi luhong mu chap ne ha ka do yu thak doino kai do mi society de yu thak doino mafam matam ko ai di phabaje seyon ji manung da weekend na thang ji numise
nongalagadu suti oidoni dana ko sigum masida thakpiyo ba mafam matam aduju nungdang mafam matam ko ahum subada international standard pack not more than 2 akhoi rupa khangmani samayam aiga tinabagi loi khangmani akhoi yam yaure ga tinaba aiga wari saraba loina da leba kaksing de mi ngak tani na moi dam tang biyo ba uza dam bi si pek ani den thak prai na ai suk thak te halaga lai pa ba se khunu ai ma mai ngasai gi doctor na haibodo akhoi gi harvard na haibodo brain ji yam sathi na improve towi ga haise adu ne ba aduna ahum se khangbira ba mai mafam matam phamina mi adagi di ngasai gi keno se akhoi gi international standard pe ko malem gi plane na cho ba international aeroplane gi tong kan ne phare hai ba takila du ko bigera adagi di akhoi gi vodka ko bigera russia gi scotch ko bigera loi ko biyo ba pek ani he na kor padne air hostess jun ne sorry sir hai kane because ani ji tha di ma masa pharni brain ju pharni yam ju nungai ne ji moi khange ba adai hen jang ga pharak tai khange na mayam ne thakbi ge erga na ani den biranu adai hen ari thakbi ganu mafam matam yengbiu sigi je masi akoina yu gi educate to ba hai se sigi pot myam je regulation da yor ka doi ne ba masai gi on se 12 to 14 gram thak pa ya hai se horen mizoram to je du ne ba mi amada sayol amada side na pi ba ya de moi record am thame ba adu leiba lak pada nangi kota yo yani lawro nang kota hen gre ga pi de ba adu ne regulation hai je adu ga hojiti UG regulation lei traba legalize to de banina mapam ko ding phange ba ka hena phang re ba UG ko akhoi thungma na jude phange ba adu ga legalize to de di permit my certificate permission pi ko de bang pi roi ba akhana na pi ra kane ba yu yon bujing je ko aduna mafam yam na hena kasu marang kai roi adugi paisa do tax to sarkar da lakani ade amana akhoi na banda puthok sai ne je te gi na te ba se ai gi naw sina mapan gi yu gi mela mayam da chalu ba ne ba akhoi gi yu jing je stop sing je pur ga ko takilaji pithribi gi yu gi ning thongni har se what was happening when I was in Netherlands ko aina Holland da leng da kamai to ge da akhoi na chatpa kan se yu je pur chale ba yu pui kabok pui adagi di kai tongan ba kaksing bora bo yawe akhoi na pu bse moina lisam pire ba noigi indigenous ki ahaw atum du poro ina khoi na pura chal da UG liter mari pura chale ba na liter taruk liter sengmai gi liter taruk pura chal da moigi takilaji thak na nabagi damak ta akhoi bu chak kori ba professor zina takilaji tham dai ji da khoi myam je punghai mu ngai le ba kai gi noida takila hari ba UG pithribi gi UG ning thongni na glass ama de thai ba ya de na Texas film da yaw ba pa ka thara ka in ba tha ba glass de hai de ya de ma se glass tu thi ba pungai mu ta mangale ba ada Chinese or ba Japanese or ba Korean or ba Latin America gi Hungary gi Europe ki lai me am dai chawre ba kari gi man 30 minutes ne mangali no na ade ma laga hatu laga glass ma kunu pore ba ji do adu ko ma hai ba anda takila di yugi ning thongni na singa sondo sa seng ma da pham de ya de adu glass it thi ru de na ai saunge ma gi takila na sengmai de kyam hel de na are di ai na mon da hai phare nangi sengmai ai nangi takila jai pek ani tha ge ba pe hum thake ba akhoi sengmai je si nang ani thau sine aina ani ni thaksa bai je hum thake hai du ke no da ke to bai mung nar pe ni ko phare na mayang khuba khure khoi nakan da phame sang na chokri mayam thana re ko sengmai ji haibi re ina khuji ka bi du sing khar yan bi re ma the pe ani thakre ai ju takila hum the chak sa ba hore ma tum da gre di tum dre ade pithribi me mayam khuba khure ade di nupi msa Chinese nupi msa mi yawe ma lao thoe from today's onwards the king of the wine is not tequila that is the sengmai na ko adu oi ga di takilaji yon bada Mexico ne ina khunne na asa tawjaraga aikhoi gi local brew myam je khoina mai thadok pidna ningtho woiba ya ba mi du bu makhori mepi dana khopang na kawbi dana soroki nakan da ne tan tabudu yam nungai jade ba aduna di once legalized torba kanana aikhoi sida sungba yu kanana sida thakani hage pithibi da yu sungi myam ji thadra ne Maharashtra da sungba yu du Maharashtra thakba yaro haini Goa da sungba judu Goa da thakba yaro haini Nagaland da sungba yudu Nagaland thakba yaro haini akhoi je thaloi kana mo kheno akhoi je thakba yu bo khoi je sungba kana thakbi doino takila du lisingam samai or le batam macha du da sengmai je lisingani yong khalo kana lebi doino ade yoli midro su yoni ngaroi da kaino lisingani phangdoni sidana lupa samya khe khatani adumaina toroga yamna chakhot pamong da regulation toroga legalize toroga khoina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ one of the most wider market in the world ꯁꯤ ꯌꯨꯅꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯁꯂꯦꯟ ꯗꯦꯟꯃꯥꯔꯛ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ न्यूजीलैंड पोर्चुगल जेकोस्लोवाकिया स्विट्जरलैंड कनाडा जापान सोल्भानियाजे यू लोई थकपने पृथ्वी क्वाइडी चौखटपा क्वाइडी शांति होइबा लम ओरिजिन्स बट कमाई थइनो दोज डो अंडरस्टैंड तवेबा ngakpham thokpadu ngaeba adunadi regulation tawbai ja tai nateba aikhoida you kamaina sinagadage haibase khangan doineba thingbaina thingbajina sahi kuntaru thinge kem kanadre adudi amuksu thinge khalajeba sinaba yaba sinajaro janaba thingbaji buk thangning leitabne kanagumba bebhari thoktre mrs speaker sar waro biya deko magi nupasna nupi ma koiraba ko mai nupi jine pangdra paksawra sarba hena question gineba harau senba am tu odam tangdana ar pose hekpa yaroi chabe yaroi ba angang jam chaning neba huraning neba adu free oin thamba chaning deba neba aduna kanagumba you da control to bangam draba mi si magi nupi sing bajina aho bi use lerga almira da batal anium thambiba nangi ni go leri myam zena leiri su thakdab dunya a thinga ba patak thaning bane ko si mi we bagi nature ni aduna thamjaning di aikoi na ngangnari se manipur khunai je lup nana bagi nate mayam gi thabak tawjar pasi more than 3 years 30 years aduga phu ba ba jen dale ba ba tawba ya ba mayam tawre adugum bai khoi na ngasi UG legalize tawba adagidi magi regulation tawraga khunai je khra phagadra hai je sa hai je baduni losin jarapada adulteration check tawrani loilana yombam check tawrani mi jingsida magi pibam tawba kota du mentana pirani mi jingsida awareness pirani adu orgadi UG chinja ki saruk amani adu sakut mi na thakadawne se akoina loina sakut mi oigadi ai yu thakpada thudona kai dabain khali maramdi yu thakpa thingbanate yu du thaga haksang solakadabaga aduga intoxication du thingbaneba sakut mi gi mafamda yu thakpada intoxication su leiro hel harja su leiroba because Thank ma you. yam sakhona khangjeba thank you very much Thank you, Oja. Very convincing. Ado question la idi ahogi question nama hange. India da English ngangba khwaidagi English ngangba state si kanano. Karamba state mo na. Answer di Kerala ne. Kerala si karai bhawba English ngangge se pung 8 pm gi mamang bau si Kerala na first time. Pung 9 gi matung sina Punjab na tayaba. English ngang bese kari na ngang no bhap tar mani oza thanbi na hairi si yuzi phajana haina thaga manipur na taji hai bane ba hoji first to English to ado yam phajaba defense ni instead of akogi yuzi poison we na treat to do mahutta magi tonic part phajana haina singna civilized we na sin na taragadi yam phagani hai bane question la ibadi are we civilized enough haitaba angang amada chahi sudriba angang amada gari pisaluba matamda license autuna gari thoru matamda awaba nange la opposition leader dagi opposition gi group te umta khangjege next opposition dagi ngangbi gadori si Dr. Numaithem Pramodini Devi ni hana lecturer obirami hoji obi Higher Secondary School, Kaching. Madam, your time. Pumna maku ikok nonjari speaker sa. Oja aigi marup oja dhanavi laisamna yamna phajaba point khara pukhat pikhre. Ado aina matang sida ai si oja gi du kakjabadina chade. Aina thamjaningi ba wapamdi ojana oi civilized oiba oidabaduna wafam amal oihre madudi ekoi isa gi wakhangi matung ille aduga chawkhatlaba prithibigi leibak singna western country singsina ekoi gi 18-19 century sida prithibigi chawkhattaba leibak singsi makhoi gi technology gi madugi matengna madu chawkhalakpa industrialization lakpaga loinana loilam oina loina phajinlami adu madugi loilam sason du hojik loisan khare
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯠ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯕꯨ ꯅꯝꯗꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯖꯄꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯕ ꯌꯨ ꯁꯥꯀꯤ ꯗꯦꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕ ꯇꯧꯏ ꯄꯔꯄꯁ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯀꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯉꯨꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯛꯅꯤꯡꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨ ꯑꯁꯦ ꯊꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯃꯤꯂꯟꯗ ꯇꯥꯟꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯄꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯕ ꯀꯦꯄꯤꯇꯥꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯀꯤ ꯗꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯀꯤ ꯊꯛꯂꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁా ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤ 1,000 ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅꯅꯣ ꯖꯄꯥꯟꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯔꯦ ngasi pithibigi chawkhatlaba leibak singna hojik mot mayam ama thambigare chawkhatlaba Harvard lomdagi karai lomdagi lakpa singda yugi afaba magi afaba mayam ama masi akoi hojik so haibigi liquor foreign liquor mayam ama akoi gi sida hojik laabni import tawsiliban tawra ibani maman yamlaba mayam ama masi akoi na thaibani madugi paisa du akoi gi Manipur sida akoi gi India sida leiroi madu la iba mafam du da adum chatkiba tabani masibu akoi gi social development economic development la ibra natraga akoi gi economy da social da masi destroy tawribra haiba wafam simasu akoi khannaba chumi speaker sa aduga loinana akoi na India gi constitution gi preamble da haidi India gi citizen khudingmak na social justice economic justice political justice phangadabani haina adu hauji aikoi gi sida topic asida legalize tawgadawri basi alcohol damak haidi Manipur gi local rice beer da tawgadabani haiba akaknabasu panbide masina takpadi legalize tawgadawri basi aikoi gi foreign dagi lakpa potsing dunana aikoina masi hairaga legalize tawba hairi basya masi aikoina wahan thok ama khakta da hanba yaroi aikoina thakpagi matam thakpagi sahi magi yonbagi license ki adu ada madu khakta da haiba yaroi legalize tawba haiba taragadi foreign dagi alcohol mayam ama su beer mayam ama su pusilakpada athingba thamdabaduni magi sumnagi akakna ba sang amada thamaga madu pusilakadawri bani madugi pusilakpa matamda aikoi ngasagi foreign liquor mayam ama consume tobagi sangsi hena hengalakani speaker sir aikoi gi ina khullaba miyoi kayana aikoi gi lamdam sigi kanaba adugumba thabak tauramda invest tobagi mahutta adugumba foreign liquor maman tanglaba maikoi gi liquor dubu thakning nabagi damakta media gi through da print media gi through da amadi electronics media gi through da amadi makoi da kumai mayam ama festival mayam ama saki de adu ada pangthoktana miyam sida apamba poanba madubu thakning bagi amadi khaurang ba poanba mayam duna maram oirakanda lising amadi milan mayam ama puslaga aikoina madu thakadawri bani paisa paiba singna thakadawri bani sagadawri bani aikoi gi paisa mayam ama makoi gi ligli singduna puraga sakhiga dawbani speaker sir ashumaina aikoi gi economy da effect tawre iba pot mayam ama lakpa asigba step mayam ama lakpa sibu aikoi gi miyam sina aikoi gi people singsna economic justice karam haina phanggadawri bano speaker sir aduga aina amaga thamjaningi ngasa aikoi gi oja jotin amadi oja dhanabi laisam animakna panbigi
ꯃꯗꯨꯗꯤ 1991ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯤꯌꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯀꯥꯁ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯈꯔ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯔꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯠꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯠ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯤꯡꯗꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯁ ꯕꯤꯌꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯂꯤꯀꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯆꯠꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯕꯤꯌꯔ ꯊꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯤꯁꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯛꯎ ꯅꯪ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯛꯀꯅꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯛꯎ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯤ 1,000 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯒꯨꯝꯕꯒꯗꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯌꯣꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯤꯚꯔ ꯆꯈꯥꯎ ꯄꯠꯂꯒ ꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯄꯨꯖꯤ ꯃꯍꯥꯇꯃꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ invention of devil haina ado si hairami ba si kari gi damaktanova adagi aikogi Indian constitution gi directive principles of state policy 47 article nasu medicinal purpose natana consumption di thingbam thoi haiba wafam ji thamgrabane ba ado asigumba mayam asi leragli si akhang ahi mayam amana aikogi khannaraba matungda yamna kumna khallaba matungda yu haiba alcohol haiba pot asidi masidi nisani hidak nate haibasi maramdi nisagi pot sine hena wangna yawbanina masidi kanure masi thingbam thoina haibasa masigi pot sine laigarisi masida aikoina legalize tawraga yamna free oyalaga mapandagi lakpasu thingdabi adagi akoigi sidasu hekta puthokpi sida tawraga mayamji hekta nisagi ipakta tawhonba haibasa masidi asumba khongthang oiroi haina haijaningi speaker sa aduga amana aina thamjaningba wafam amana aikoisi hoji globalization aikoigi isa isu mapanda leitaba kana amata yawroi mafam khudingmakta aigi isa lerangani aigi inaw leigani aigi isu leigani mayam ama leigani ba ado aikoina ngasai sida yamna kaino tawga rice biar se sungaga sekmai gi khangde kari gi khangde mapanda thadu ena khalase ba madugi potuna ngasai gi tawgi leigiba matamda aikoigi ngasai pandi gi ba aikoigi lam sida di thandaba yai haina adu aikoigi sida di thallaru iseba mapanda leiba aikoigi isa isu singdi tharoidra haiba sigi pot silai aduga aikoina kaidongaidasu masigi marim nisai basidi thakli makai pendaba hek thakba hururagadi adum consume ji tawbagi pen banai daba madunani ngasi aikoina nisagi victim mayam ama oiduna misimina mayam ama thokli basi speaker sa aduga aikoina ngasi phawba angang oiringaidagi ngasi phawbu ujarakpa matamda nis yu thaga hoi adulteration kay potuna ama oigare yu thaga ngauraga maduna ngasai afaba purapa amata ude haijariba yu si hausi thambiriba wafam si sungaga government da tax lakani amadi sungiba factory si madugi license pairaba singdugi paisa khara lakani makhoi kharagi mioi khara job pigani adubu mass people di kamdauba kanana su control tawba ngamoye akoigi badaga thama adi se sahi kunmathoi dei hairo sahi kunmathoi gi angang na pum taw taw ra doini bar se ta krik gi innadana queue lengraga doini hauji jarda si thingdaba sina hauji jarda pan dukan da numidang sida lengiba mayam ama sini kudam haibu ado akoina phana legalize tawduna su masidi oithokloi haibasidi aina thamjaningi aikoi pharmacy da yoliba akoigi life saving drug mayam ama amadi atopa drug mayam ama madu yamna legalize tawraba pot ngakani haiba madu adu misuse tawribni misuse tawbagi sangdi dendrai phawba misuse tawreba aduna aikoina phana yamna legalize tawraga su
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯁ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ पुथोपसु ngमोय अदुगा पुथोअगा मपानदा थादोकपदसु करिसु मीगी वालगी मार्केटा अखोय कम्पीट तौबा कैदोंगदसु ngमोय मरम मदुना स्पीकर सार अइना थमजनिंबा वाफमदि पुमनमकना यु हाइबसि निसानी हाइबा वाखनसे मसोमदा ओइना चंगसिनबिबना हेना फै हाइना खनजै मरमदि अदुगा सिमसु थमजनिंगी अखोयना ngasi यु थिंबा ngमद्रिबा अमदि मयामना यु सिजिनरिबसे मसि थिंगनबगिदमकता लीगलाइज तौनी हाइबा पोटके सब मानेबा करम हाइना लीगलाइज तौदबमकसु असुक यामना कनो तौरबा मतमसिदा लीगलाइज तौरगा करम हाइना थिंबा ngमदौरिनोबा लीगलाइज तौबा हाइरिसि याहल्लबनेबा अयाबा पीबा पोट हाइसि अदुम यारबनेबा आई खुदम अमा पीजेगेको मयाम बेबा थोक्तेदि हाइबिगनु नुपा अमगा नुपी अमगा अंगांग पाखंग अमगा लेसाबी अमगा मरी लेनरें खलो से सागै मसेनि हां खलो मा थिंगबदुना मरम ओरकाना मा खरा मखैदि थिंगौबा ngamba यायबा खरा लमहेन तुहेनबा खरा मदु नानथोक्तुना चखरबसु मदु यारेना फ्री हेन थारगदि मदुम अदुम संसिंगिबा ताबनेबा अदुना अखोइना अखोइगी ह्यूमन बिहेवियर सिदि यामना लुबनी अखोइ यामना स्टैंडर्ड लेबा अदगी यामना वाखन तारबा ngaktagisu अखोइ खनबा यारोय अदुना अइना थमजनिंगबा वाफमदि सुखले खन्नदबा राइस बिहार की वाफमसी असि सुंबा अल्कोहल सुंबा लीगलाइज तौबा अदु तौबा सिदि सुखले खन्नदना मसिदि आइदि थिंगबु थिंगगदि सोइदना यामना मरमदि थिंबा ngमद्रिबसिदि अखोइगी इन्फोर्सिंग एजेंसी मयामसिना खजितंग वीक ओइबा प्रजा मयामना ज्ञान तादबा अइना ngसाइ हाइजगिबदु पार्टली प्रोहिबिट तौबदु मदुनसु मरम अमनि हाइना खनजै मरम मदुना अइदि अतोपा वाफम अमरोमदा से अल्कोहल का मरी लेना अल्कोहल सिदा ngसाइगी मेडिसिनल वैल्यू यावी हाइना तापीगरे अदु मेडिसिनल वैल्यू यावरिबा अल्कोहल दे यावरिबसे अदु ओइबा तारगदि अखोइगी अल्कोहल हाइना मदोमदा ngसाइगी निसागी पोलोमदुदा पुथोकपगी महुता मागी अल्कोहल दगी अखोइगी मणिपुरगी अल्कोहल की रॉ मटेरियल सिंगसिदगी करी मेडिसिनल वैल्यू ले हाइबसी पुथोकलगा मरम पुथोकलगा अखोइगी गवर्नमेंट असु मदोमदा पुकनिंग सिंगसिनबिरगा अदगी एनजीओ लेरिबा अदगी अखोइगी मयाम अमा लेरिबा मयामसिना ngसाइगी केमिकल साइंस दा हाइरबा अदगी अखोइ लोकल फिजिशियन मयाम अमा लेरि माइबा असिव मयामसि कोक सुंसिनरकांदुदा अखोइगी मणिपुरदा फंगलिबा अल्कोहल की रॉ मटेरियल सिंगसिदा करी मेडिसिनल वैल्यू यावरी हाइरिबा मेडिसिनल वैल्यू यावरिबा पोट सिंगसिना अखोइगी लाइफ सेविंग ड्रग पुथोगा मालेमसिदा चाइनाना ngसाइगी पेपर पुथोपगी साउथोकसरिबा प्रिंटिंग प्रोसेस पुथोमबगी साउथोकसरिबा गन पाउडर पुथोपगी साउथोकसरिबा अदुम हाइना मणिपुरसु अखोइगी अल्कोहल की चांग यावबा अदुगुम्बा मणिपुरदगी फंगबा रॉ मटेरियल दगी अखोइ सिगुम्बा मेडिसिन अमा पुथोखरेना हाइबगी पोतो अदोमदा हेना चंगसिनबना खाइ पुमनमकी अफबा ओइगनी हाइना थाजै मरम मदुना अखोइगी पोटसे यामना कंस्ट्रक्टिव ओइबा मोंगदा चंगसिनसी निसा हाइबसिदि डिस्ट्रक्टिव वे अमदा लाकपनी मरम अदुना निसागी पोटसिदि अखोइना अल्कोहल की पोटसे मसिदा लीगलाइज तौबा हाइबसिदि निसा लिकर कंजम्पशन दा अमदि निसागी मयाइना मांगहनबदा सपोर्ट तौबनी हाइबा वाफम असिदा थमजगे Thakatari, thank you very much. Dr. Namaitheng Pramodeni yam phajaba defense point khar pukho pirei hana khoi colony oiramba mayam du recolonization gi process ama muk economic recolonization ki process ama changthal raba haibagi akiba duni sake de da mayam kaudana masida mayam gi paisa hojikti country में country colonized over is not necessarily landmi thazal laga nataba hojik China na almost every other country is makhoi gi product mayam thazal laga almost colony of China own rabane China gi GDP paisa hengkan nabagi lambi ma loin ma gyatana Pakistan khangde India khangde ngasi India da khoiramni ba Gandhi kari hoge lai gi murti गणेश जी चाइना दा सारे है गुजरात गुजरात अखोगी यामना मैन्युफैक्चरिंग हब ओइरिबजी चाइना दा सारे है अन चाही खुदिंगी पुथोरकपा गणेश की ममिचे सुम खुजल चाइनीज माल एदना अदु भावगी वारी लेवे अदुना
colony new colonization ki wari rom da changkhel pagi nang baduni phongdoi si loina na hoi kaino si kaino yarom ba yai tonic ki pot oja dhanbi na puthui yarom ba yai but basically ahogi you have a pot city addictive oiba pot ni have city khangdana labani have pot ni aduna can we stop at 2 regulation have sida hauji thing na regulate tauba yadaba sida karamba law na karamba regulation na karamba legislation na mi amabu pek ani dagi ahum jo honda basi thingba yagadra ba potuni masi matang da nok na ba jok amtang ga haijege hoi ganja thakmina ba mamana ba mi manga taruk sum ganja je thalak padagi ganja thakpa je phatre hena khanga ba sida makhoi mayam sina ngasi dagi di ganja thakpa je toji adubu aroi boina muktang di fazana taxi haidana akhoi rasagula ga si fazana semdana khotana athum hau ga thamdana aroi ba je ekta fazana dum dam da tawraba loire nongma lale kaim tawtre moise ngangna de ganjai matang da nini sui ngangna de humni surakpa sida kharga ngangna ba hore mari ni surakpa sida di oza nahan gi last to amuktang ga hanjira haidana aduna sigumba wahisu lei adugi nungnang baduni khoi oza na puthora isi nahan gi pek ani dal weselase na bar da changmi na badu ngatang pek ani dal loikan bhai ngai last ki pek ani do amuktang ga hanjira ido adu om da lakadre bi nungnang baduni adu masi kamai defend to gata ge du treasury bench ta gi next speaker ahoi by profession di banker ni kamai to dana youth ko phai hai doi no di khang de but tar ga khang ni tamu moirang them chandrasekhar ado tamu da floor ji pitri ngai da sai koi gi mayam marak ta gi mi ani ni khaktang for and against nangbi oi dana organization na thambi gi bado yaraga di maming du pisen biraga di jodi maming imta laktri amala adu maming du yaraga di pisen biu for the nangbi doira natra against the nangbi doira volunteer kangbu na maming direction biu adu hore akoi sigi round je glorak paga floor dagi akoi ani khating lokho chage adu ga defend to biu amasung for the nangbi ani ni ko for the ani against the ani Oda Chandrasekhar अखोई स्पीकर सर अखोई स्पीकर सान हाबी के बाद बैंकर दी ओरेकर माने यू थकबदा माने फई है माने हारंग दोरी नो हाबिसे मसी जो आइना तंग पाकुम पिजगे आई जो ओजा धनबीर गुम जाने अखोई जो हेवी सोयल ड्रिंकर मक्ति हाइबी यारोय अखोई जो ओकेजनल ड्रिंकर हाइबा तारे मरम दी अखोई ने यू हाबिसे अखोई ना लोइना खंगी को यू थकपसी इंजुरियस टू हेल्थ है लेवल दबाव थारिनी हक्सांग सोई है ना हक्सांग सोईबिसिगी मरम जुलई अदुगा यू सथागा खुलाई ओइना सिनबा हाइबदी यूदुना बेनिफिशियल ओइना सिनबई मतंगददी अखोइगी वजादनी बिना मरिक सुना तंबिग्रे अदुगा यू जिजु यानान बमतदा मेडिसिन की प्रॉपर्टी याबसिदियाबा दुम खंगे यू जी अल्कोहल हाइबसि हे पुतोरकादा अल्कोहल की ममिंग जे एक्वाबिटा कोई एक्वाबिटा सि लेटिनिको एक्वाबिटा जी की अर्थ दि करिया water of life have never water of life alcohol tholganda tholiba production moina yunganda di ontong na kari haroni hekta extraordinary magun na yaw dong na moji onton na ngai reba aduna moina maming thole kwa bita na aduna water of life aduna sigumbagi water of life sigi su magi property maya mamli masi medicinal properties lei medicinal की मतंग दे यम तंग हाइजगे मसी सोवा अखोई जिन बुथोपई मतंग दनिको अखोई की डॉक्टर अमल रमी मासे डॉक्टर सी की ममिंग दे सबजान खंगरे अदुगा अखोई की स्टोमक डॉक्टर चौ यावरी को स्टोमक नाबा अदगी पुक थिनबो खोटबदा अखोई जुनिपर हाइजना अखोई की केनो म हार्प अमले जुनिपर हार्प सी की बेरी सीगा माना बेरी सी की मही जी लोरगा माना मागी पेशेंट में आमसिदा मान इन्वेस्टर तो याबा ए नंग स्टोमक एक वर्ग जी नंग स्टोमक ट्रबल लरगदी अदना सी थक यमो हैना अदुगी फरे अदुगी दिमान अमुक एक्सपेरिमेंट तौरे मासु यू पाम्बा करमाया तौगे करी थोलके रे मा येनिंग बा अदुगी जी अतोपा
जेनेवर है माना कैनोमगा मई जानसिंद्रगा थोलकांदी थोड़ी प्रोडक्ट माने जेनिवर थोले अतोप बेरियम जानसिंद्रकांदा माने जेनिवर थोले जेनिवर तौरकांदी तो महाव मगुन मोरमी अरुदगी मोगी अस्ट्रिया की वारी अस्ट्रिया से मागी पेशेंट में आपजना मागी मई थोड़ी फैने मई थोड़ी फै अस नुंगाई मी मैम से पेशेंट मैम मबू नादब अभी पुंगनारे अखोई डाक्टर सौगी पेशेंट मैम लाई सूमायना मैम लाएब मैम लाग माई मई से पीछे इमाना जेनेवर थोले माई प्रोडक्ट से जेनेवर सूम सूम तेंसिलगान जेन हारे जेन हारे अभी कौन गंगन जिन है थोकीब प्रोडक्ट जिननेब अदर सूमायना अखोइना अल्कोहल खुदिमा अखोइना पॉइजनस ओय टॉक्सिक ओय हाइबदी ओयदी अमतसु ओयदी अदुबु अल्कोहल दंग सा हाइगी अखोइगी डॉक्टर धनमीन स्वाइबी अखोइगी इबेम प्रमोदिन स्वाइगी अल्कोहल थकदबसी करिनो हैना कनाना नो अब अल्कोहल थकदबसी अल्कोहल सी सुमायना अल्कोहल इज टू बी एंजॉयड अल्कोहल इज एडल्ट प्लेजर है Alcohol is adult pleasure to be enjoyed with moderation and consideration. Alcohol is the pleasure in the Macdonab, enjoy to me the Macdonaba. Hatsang Sonai the Mutako, you told I have in a theatre. Come among the body, control to Bungam the Mimia, you taga Hatsang Sopuanaba. Aduna, adult pleasure near adult Sikanano. Adult in physically adult or mentally adult or Adumba, Kanguna Togo, I have you told I see. Kanana su ako'y nga amda saitra su triba nga amda ba yu tawai na ako'y kanisu advice to roya ba akang ngayon advice to budi hal man lere ma adal lore misor ore adu mamina yu taksi aduga ba ma pleasure ma pangu highway wane ba aduga yu tigi maram jisu yam le ba yu thak bedene ako'y na loin phati aba yaro yu thoro bedene ako'y siya ba kana relaxation ke damak thak pani maru mapang friendship siya ba हेना फ्रेंडशिप सेशन अब थकपनी लेवा संडी में करार तो नुवाउदा एग्रीमेंट में इनवाउदा प्राइम मिनिस्टर हम चलगा सीआर साइड तोरगा दिल्ली थांगलगा सीआर साइड तोरगा मकु छोंदरगा सी दु कोई सिनरी बनेबा अदन मरु मपांग ओइबगी मरी सेचलली रिलैक्सेशन फंगी नुंगाई असेंग वानी यु थकदो बिबे नोइना दि खंगम दबे याइको वाकन जो अब नौथोई है तारे वाकन जो मरी मरी लाए अब एक पंगमई था एक तुंग्र दुदिया में ओरे कवि ने इबे में प्रमोदिनी उमर खयाम कवि में आम ना है मरम मरता है खोजुता है कवि में आम ना शुरू बीरी में का था का बा नुबिदा का थेंग में दगा तोड़ दिया बा कवि तागा थी मरी मरी थोले है ना अकोई ताई अदो उमर खयाम आर्मी उखा में की मखादा wine glass में स्टोम नाकंदन ने a loaf of bread हमगा ऑर्गन दे दिया बा ओ पृथ्वी जी शांति ले रही अरे देख वकन जी मरी लातन मागी रुवायत माया या बा अदु जुडियस सीएसपी सिन अदु अर्गति यूएफसी करी जोबा फतब पोट नती बा अदुबु करम मायने यू थकनी है दु दिया बा with consideration with temperance with responsibility ayu thaji kari or payai kari thol payai ai kyam thakni adum khang mamina yu thau nataba nga mayam su amam su yu thaknu sine ba khoina regulation hari si regulation hari bi se khoi yu se ba ekta free da ba gelon daram ekta tawraga masi ekta lebak se ba yu ne ekta ising jok thol se hai nati ba aduna नियम रेगुलेशन है कंट्रोल बाय लॉ कंट्रोल बाय सिस्टम अदु तौरगांदा अखोई यू से खरा थादोपना फगद्रा अखोई प्रोविजन तौरे 1991 नि प्रोविजन तौरे से आरके रणबीर चीफ मिनिस्टर मतम देनी प्रोविजन तौरे से सही कुंतरुक सोरे क्वार्टर ए सेंचुरी जाति की इतिहास क्वार्टर ए सेंचुरी देवा चाकट केयर के देवा कोरिया जापान कोरिया का इंडिया 1955 56 मोई मसेन लान थोना गांद इंडिया खामजिलुरी नि ना कोई नेहरू ने गाक संग्रह है नोई मसेन तौनु गाना अदु सही द्रामंगा की मतुंग दे दिया कोई खामजिलुबा कोई दे मोई हेंदोक्रे अदु मोई युथै अदु युथगा एवरी कंट्री युथगा युथबा कंट्री दो चाकट दे हबदी यारो है अदु विथ कंसीडरेशन एंड विथ मॉडरेशन विथ टेम्परेंस युथौ है ने अदु
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯔꯦ ꯆꯥꯝꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ 2000 ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤꯅ 10ꯗꯒꯤꯅ 20ꯗꯒꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯩꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯨꯁꯦꯠ ꯀꯥꯏ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯕꯦꯞꯇꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯟꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯟꯗꯦꯒꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯔꯆꯇꯒ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯨ ꯊꯛꯇꯅ ꯁꯦꯂꯨꯟꯗ ꯆꯪꯗꯅ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯧꯔꯦ ꯏꯍꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯦ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯤꯜꯁꯟ ꯀꯧꯏ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯤꯜꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ ꯚꯣꯜꯁꯇꯤꯠ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯨꯚ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯩꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 2020ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯀꯣꯡ ꯀꯣꯡꯀꯥꯟꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯜꯂꯨꯌꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦꯕ ꯁꯟꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒ ꯗꯦꯕ ꯆꯔꯆꯇꯒ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯥꯇꯨꯀꯥꯔꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯅꯦꯆꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯍꯥꯎ ꯇꯪꯉꯨꯔꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯦꯛꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯊꯤꯔꯦꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯌꯨꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯧꯔꯥꯡ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅꯕ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯅꯉꯥꯏ ꯃꯤ ꯗꯃꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯌꯨꯁꯤ ꯊꯤꯡꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯈꯪꯕꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯗꯣꯔꯤꯁꯤ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤ ꯆꯤꯀꯥꯒꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯆꯤꯀꯥꯒꯣ ꯀꯅꯥꯗꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯅꯦꯕ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯤꯡꯈꯤꯗꯣꯔꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯨꯁꯤ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯗꯥꯅ ꯌꯨꯁꯤ ꯗꯃꯥ ꯁꯨꯡꯉꯦꯕ ꯀꯝꯄꯥꯅꯤꯁꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯆꯍꯤ 4-5ꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯄꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯃꯣꯏ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯄꯣꯔꯠꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯅꯉꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅꯅꯦ ꯍꯨꯁ ꯆꯤꯀꯥꯒꯣꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯩꯗꯤ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯒꯤꯗ ꯌꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯃꯦꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯒꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯒꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤꯅꯦ ꯌꯨꯁꯦꯕ ꯕꯨꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯈꯣꯡꯎꯞ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯞꯄꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯒꯦꯡꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯒꯦꯡꯁꯇꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕꯗꯤ ꯑꯜ ꯀꯥꯄꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅꯤ ꯌꯨ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯝꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯦꯡꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯕ माई एरिया खादोनरे हातोनरे तौर क्राइम हेंगले यू थकू हंधद्री अरे यू की क्वालिटी हंधरे अखोई स्वाई थोई सुमाइना अरेदी कानरोई अमेरिका चाही 13 मोइना हाय वर्स कनो सोशल लेजिस्लेशन हाय अमेरिका मोइंगी प्रोविजन से अरे दी प्रोविजन नेवर टेकन प्लेस इन अमेरिका अदे देवा 2013 दगी देवा 1933 दगी देवा अमेरिका दे यू थिंग बाय बिजो वाई की लगिद्रे प्रोविजन आई वाई सी डिक्शनरी लेवरे मोइना अमतु सु प्रैक्टिस तौद्रे अदुनी होई लेरिसि थिंगबंगमदी अखोई मणिपुर ही येंगसे बा 91 दगी थिंगपनी थिंगबंगमद्री की मरम जु लेयबा थिंगबंगमद्री बे मरमदी पॉलिटिकली विल लम यावदी मतमदुरा थिंगिबसु नुपी म्यामना खरा तौरे अदुगी नारोलगी इहो कंखलकपने करीने आर के रणबीर जोबा मानसी मिनिस्टर गांदा ओ फरे नुपी म्याम तौरे नारोल नु थिंगमने मासीदी अब एक अम पास तौसियना अदु मोय इंप्लीमेंट तौगे मोय फजन खंदिएबो पॉलिटिकल विल लेतिएबो होइसुनी आइना मणिपुर गवर्नमेंट अखोय हंगसेबो नोय प्रोविजन एक्ट से फजन एनफोर्स तौरो एनफोर्स सुक तौदिएबो तौसि तौरय इलेक्शन द वोट कारी म्याम जे मयाम द यू पिथागा तौर काबने कैनेडियन हो मैम लाव लाव यूद नुदान लापी यू थेना तौनी यूदब माना खर फब मीदना अखोई इंडियन मेड फॉरेन लिकर का पीथकनी अतई अखोई स्वाई लोकल ब्रिव हाइतारेने खाई पॉइजनस होरब इथाइल अल्कोहल यावदब मेथानोल यावरब मैम पीथईनेब सरप यानब यूरिया यानब मैम पीथईनेब लेजिस्लेटर मैम एनफोर्स तौनीदेब
enforce tawdabdege kari thole lekai lekai da simana ki daba naro mayam thole demand gi lebani na supply pige na quality gi wa mai khanre quantity puthol ware na tha ma da liter amani puthok charamba mamangai gi akoi matang naga puthomba phayeng na adigi androna puthoi ma myam se commercialize tore quality yengre quantity gi wakhanda loina satna kari yaudi na kain khanre quantity puthok ro khoi profit making machine ni habi massage khalngre aduga yu puthom ni yu phatam ngangare yu phatam mayam pithaga koi na isai na omgi hel mayam si jum mangal laga koi kyam bu yeni government akoi hiracy strictly prohibition act enforce to biro corruption mayam thole hoye akoi sida nomai pai mayam sin nomdam yorani nomdam yoradi di moi sagrani bender pasa khaini thanga jane yu thing badina teba yu du degi moi soba slice of profit moi loge have never tingge thawai yaro sapana teba king moi eba political master mayam sin ek ama phajana enforce to the meeting moi aba lokto adus lokto eba maram di moi so sing manung jide himmi hingaganda moi ki political life se eba survive tongai khonda di mane aba aduna ko yam lui hoyi manipur yu thing ba ko sungang na moi suway way toy have say suway have di ga di ko impossible is sometimes possible ko we have adu political will ma yaudna ko yu thing ne have say ko mayam bhap ta mi bam sumi. Thank you very much. Thank you. Point phajaba khara dum puthore. One major point prohibition zina criminal create to we have a porchima achobo point ni ekoi tamo chandrasekhar puthorgai report se aduga political will leite banina hogi manipur gi prohibition ji work to de bani ado anova legislation ji tagadi political will leidoi jala aduma hogi political will leite basi political will kamai lehen ba karam badal lehen ba chunggadage prohibition ji implement ovadana lehen ba chungdori bra natraga prohibition ji lokthokpagi political will na chunggadra sigisi hapet counter mu to bina ba opposition bench tagi last speaker hoina oja ke ai sundari principal PRs English school Kakching madam adongi matam lobi. Good afternoon everyone. Speaker sir kai khumna jaraba loinani favor gi side ta phambiriba like laisu hairaba oja ahum amadi masigi asomda aigi maikairom da phambiriba opposer gi side ta phamiba oja sing puna mapu aina ikai khumjaba loinani loina na audience ta laibiriba ladies and gentlemen punama masigi topic asi am phajaba legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society. Yamna phajadana lakpani adu aroibaga oire ai pungning sida kitang thawai warap toba amadi sangre maram di favor gi side phambiriba oja ahumna chakhotpagi wa mapan lamgi wa pek ani ahum thakpagi wa isamaksu thakpagi wa loina panbi khare matang asida ngasi asi akoina puthok chari basidi akoi thakpa yaroi haibarom da changsin jaga dobonina kitang pungning je waroba oja dhanabi laisramasu horen sida silu haiba masu hai masida aigi pungning sida nuai tawa watak to amadi phauda banate anyway adu point da laksarabada masigi topic asi am phajabani si laktringi mamang sida topic sigi point da laktringi mamang sida ai ha kari ko makharadang kakchingi yang waru biro speaker sardagi ya balogzaraga koi nisaban you thingbagi matang da changki history mate kitang ai kitang ningsing jage akoi yan hanba ayak imphal dagi lakshabani kakchingda 1975-76 adwaida nisa thingbagi khongjang nisa ban haidana yu thingbagi thabak chatharami yam naha oiri akoi meeting na tobudadi yawi na nong phadok su wangang ba khotpa su yawi adubu kanana karmain thingbano haibadudi yam naha oiba matam ohibanina mawonobi oibane khangjagidre adubu 2001 akoi gi June 18 gi thodok manipuri ngangkhai kaiba yaroi haibana chingbada kakchingi miyam hokpada kakchingi nupi mayam amana punna maduda saruk yakhi matamdugi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯣꯏꯁꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯠꯂꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯌꯨ ꯊꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯥꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ 2001ꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯦ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯏꯅꯦ ꯑꯃꯝꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯏꯕꯦꯇꯣꯝꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯥꯁꯦ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯕ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯛ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯥꯏꯟ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯎꯔꯒ ꯌꯨ ꯁꯨꯡꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯌꯨ ꯌꯣꯟꯕꯁꯤ ꯎꯔꯒ ꯃꯔꯨ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯤꯗꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯤꯡꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯕꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯅꯤꯈꯛꯇꯪ ꯊꯝꯖꯒꯦ इहान हानबदा अखोगी आजाद होन हाइदना इम्फाल दगी लेंबिरेबे ओजासिंजु खंबिरंगनी आजाद होल की परेंग सिदा युयोंबा याम लेरमी अखोई सिगी परेंग सिदा थोपा याम तली मौना मोइना मतमदुदा अदुगी यु थुंगबदो अखोई यु सुंगिबा यु योलिबा मयामदो निंथौ लेकाई इमा इबेन आजाद के परेंगी इमा इबेन हौरगा नोई अखोइना हौरी कांदा मफम सिदा यु योनबदी याररोय अखोई सिदी युमलकनी कइनो ओइजरबसु बाजारगन असु नोइना योनिंगवा मफम द कदाई दनोने योलुबदगी नसाई हौगिबा 2001 दगी हौजि 2017 सिदा हौजि आजाद होंदा यु योंबा मत लेहिद्रे मदु अखोइ निसाबन कांगबुना थिंगिबगी आउटकम्स अमा फोन ओइना फंगिबनी मथंगदा मतमदुदा इना खंजबदा अखोगी कन्ना 2002 अदवाइदुदा इलेक्शन अमा तौगी मदु 3 सुबा विधान सभा इलेक्शन ओइरंगने एना खंजै मदुदा मियोय मिरेप ओहिबा अखोगी लेहिद्रबो जाइरा बोट सुयावरे अदगी ओजा निमाय यावरे देन ओजा थंबाल ओजा तोंबना चिंब मियोय मिरेप खुदिमक से कौरा अखोइना नावलाई लंपाकता मीटिंग अमा पांगथोकी हंदकी इलेक्शन सिंगददी अखोइ इमा इबेना हाइजरी यु हाइबसे इलेक्शन से थाबिगनु हाइबा वासाई लोइनबा कैंडिडेट सिंगसिना थादरोय अदुना मोय अदुगी भोटुमक कक्सिंग द शांति ओइबा इलेक्शन लैखिदे अदुबु अखोइ इंसा हाइजगिबा मरम खरदा अखोइ निसाबन की पार्टी सिदा अखोइ आइन खुत पाइबा मालकपा अदे कनागुंबा इमुंग मनुंगी नत्रगा लेकाई वाथोकसु अखोइदे हेक वारउ काइन हाइजलकपगुंबमसु तौसलकपदगी अखोइजे सुम खरगा वाखन खनरगा थापतोखी याम नुंगाइगी था चाही अमनी दुदी रियली कक्सिंग से ड्राई कइनो अमदि टाउन अमदि ओखिबनी मसी सोइदन मयाम पुनमक निंगसिंग बिरंगनी अदुबु एनीवे लाक्सरगे पोइंदा ngasiगी asukmulba topic yamna matang chai topic siwa ai sangna haijararoi matamna thengibagi matungina adubu topic sing sida akoigi somdagi koi favor gi side phambiriba oja singdagi motagi ai not toksinjabada yu thaibase karigi damakta no haibada amana income gi dani haibasu panbigre amana koi nuaina bagi thangja weekend thakpa khopa haibasin su panbigre adubu aina favor gi bench ta phambiriba oja singda haijening badi is not Japan is not South Korea is Manipur is Kaksing neba haiba du Kaksing apply tawba yagadra ai amta khanbiyo na sai wasak pigi sakot tabalamda yu thingi मसीना असेंग ओरबदी काइंडली गारंटी पिबियु यू थिंगद्रगा साखले यू थिंगगा साखते यू थिंगद्रगा साखकनि हाइबदी हयमक गवर्नमेंट हाइसी हयंगदगी ड्राई स्टेट लौथोकसे लौथोकसे चाउ चाउ गारंटी पिबिरमु मसीना इन हाइजिनिंगबदी अमुंगना नसागी ड्राई स्टेट ओइब्रा नसागी लिकर प्रोहिबिशन एक्ट 1991 समथिंग मदु लेब्रा लेतब्रा हाइसिबु मणिपुरगी प्रजा सिंगसिबु खंगब्रा खंगदब्रा इ भाव ताते अखोइना निसाबन तौरिकांदसु नोइना तौद्रगसु प्रोहिबिशन एक लेबनी काइना लाइक लाइसु हाइबना दुम ताकपिरई अखोइ निंगबा कायरग हल्लगा दुम तोकपनी प्रोहिबिशन एक से मणिपुर चलिब्रा चत्तब्रा हाइबसे अखोइ हुजु भाव तादि ngasi ngarang तौरइबसिदि अखोइ ngang nan जुलाई gi कनोदुदा मी मंगा मसिखिबा 70 gi mathakta अदुमाइन तौदना लाइकन नखिबा अदगी अमुक्सु पुलिस पर्सनल खरना पुलिस की गाड़ी मसादा यू लिटर जांखै चामा पुरमी हाय अदुसु एक्सीडेंट थोपदगी फंगबनी हाय एक्सीडेंट तो थोमद्रबदी कोई खंगमोय
मधुदगीने ngasing kainum sum ta kholaise tanja sida laile shu hairaba ojasing gentlemen sina akoigi manipur sida kaksing sida japan gi south korea gi na singba yu thingdra sakol haibasu pusan birai yam phare adagi nasa yan han bangang bi budun so haire yu thinga hakjang su ebje loin khangna wa phani masi khana gum se ba masi khangda bagine ba thaido masi khangan se ba nasagi to bubudi government initiative lawk ta ba khotam yam ma sul lai aduna nasagi akhoi speaker sarna su panbi ki manipur da sakcha yuthak hairamba ka haiba masi thaina su yam hai sakcha yuthak ai speaker na haibi gi sense to di bhakta jadre kana umar sakcha yuthak hairamadi manipur si yutha mi sine maitei le ba yutha mi sine ba akhoi 60 gi mathak ta lansele saksina hoin ubai ni 70 haiba water bani hing e matam ipam da hangi ai gi father mother parents ta hangi grandparents ta hangi great grandparents ta hangi akoi imung sida bu yu thakna rambra yu jana rambra thakna rambra tham di hai kam gan da no ba koi gi maitei gi lamda sakcha yu thami ka hai sidi huji ahau yu thaklak pa oja sing gentlemen sing sina sum thakpa yana ba hairak pa ne ba adu aina sai mung so haije gi baduni masi kaksing ni masi japan nate masi north korea nate aina hanjan haijeri se kaksing da lawmi ni kaksing da labor ni hauji akoi ui yunon kaino rambada building sari ba yum sari ba labor dun sai ayuk tagi thabak subado horen pung taruk te da khutharaga tarabo mayum da hande ba yum mai mapu duna yu leiraga pija bithak torga dunga saga dum leya ma thengna mu hali he noaga mu thabak subla ka ne ba adugi masa duna phadori ba adu leiri ba mi dugi samaj na bu kayam chakhot ka dori ba no haibase maduna thingda ba yaro yu thingsi ai point da lakcharage ngasai hakjang da yu son ba haibase akoi nainarugum si haibado ai khitang penjade khangdaba yam yawi sai doctor na so haibi gre mana yu di ngarang tatan thangjare mabuk sin nabana khangam de thaba phuli doctor chele kai no ai nabana na ma yu thawi du swai haide yu thau budu na de ma sukang khangde khwai luris aduna yu na seli se ahan bada karigi na stimulant ni mai ka han na bai dam tane yu thak chali ne ba aseng badi ma bu stimulant yu du na bu ma bu mai ka ra ba it just depresses the nervous system son bada ne ba aduna sum thakchal pa juna neuritis haiba neuron da soholak pa asin adugumba brain da son pa aba laina mayam ma na kadoine khangda na sakhau ahang bada yu thakchalaga kari lai akoi yu thakpa mayam di Nasain hijis gumni nongan patring ai that bender the thong thilu doine ma yu thau doine thangna khangam da nongan da hesi chakhau hange ba chakhau hang da yu thakchin doine ba adu inflame tor ka doine gastritis and nar ka doine adu gi problem du bu kamain tau dori bino si kitang khanda biu hanjan haijari pek ani da thaksi ahum da thaksi haiba akoi gi japan du nate south korea du nate si kaksing ni si manipur ni ai hanjan haijari ba brain da liver da soi bani liver to conjunct liver ni once liver fail or gradi atop organ da tainer ka dorimni mana siram daigi matam sorry nakan na khal aba matam amadu nuai baduna yu thaure yuna liver sol e ma o ko dorimni I oina awo marak angang ba marak tuda liver matat yawdu mai mamituna uri ne ba mai matam du da mai wakhal khalam doi du ma ba ningam do ba po moi da bra ba ina di utho bugi ne asi jo kitang khandabi dana yengsi mi je khangdaba yauri ko yu haibisi kari posang no ai point je kitang phayeng to eng chakre sai I songi kaino duna yu haibisi kari posang no kadai da hap ka dong yu si kadai da hap ka dong no sin da hap to rim ne ba masi phaina sat ya pon it just growth through the alimentary canal the power digestive canal power yu si chat to rim ne ba digestive canal du dagi alimentary canal du dagi yu do le ya pon da khoin asali ba thakchali ba punamok sangom char su nga char su chakhau da intestine da sangraga blood vessel macha me am na collect tor ga organ magi heart ki lang tha you do lem the mang the blood vessel to power ga heart to sang do liver to sang do you do lem the mang ya pek ani do ge ahum do ge afaba you ge you hakjang manung de sang do rim si punamak se lem the mang do rim ma si punamak se khan bi you aduna kan mi su yam si masi misak paw maning paning de you yam thakpa college yo ja su oiba tolo su chaung sa ba you yam thai saidi haibigi yu yam thadi mai nupi duna sauroidamni haijale adu thakena thakchaladi mai nupi duna thamgadamni hai thamsu the thamdu sakjare hujikanda budi nupi sunu pa loin thangminare da koi dum tajai bender da satre yum da khilaga thakpani aduna ning asi thoidongna nupi oibi sing thawai yaudri se matamam da nupi oibi am thawai yaurga ni saban chongthoi do nupa duna dang oi nupi thak hui nupi nupa loin thangmina koi loi uri bangatani loi uri bani aduna yu du thaktana siraba kandadi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯗꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ. It's not limited to the person yu thakpo masadudada nante, just extended up to the magi family, society and nation at large sandokta bayar sandoi. Family da kamai tok da yu thakpo na soli, yu thakpo haije masana selfishness am seli, magi yu du lupataragi mangagi thaugani da khalleba. Mai imung du ngasi ai isa sigi lairik leira bra isa sigi yerum sari bra kari sari ma khande aduna man just deprive of the basic needs of family members indugi phangmam thok hakto yu thak boduna mullaga maloi chathoin maloi thakto ineba si family solim neba aduda natana amuk community level the length samaja yu na kari soli society the kari soli khangna leire yu thak po driver na gari thorobadi extend thoi natra aduda sunatte industry da choi be accidents meam incidents meam punamasu yu thak po mina salai badagi soki bani aduna product amu handahali aduda natana moral gi oiba cultural inhibitor oiba aduma mang tangna bagi masak akoi nupil chathaba crime haibusim punamak se yu thakpada yu thakbaga chena da banate even aeroplane crash tawal wauba yu thakpa driver sorry pilot na thakpada gini haiba wawa phangnari ba wafam ne ba masi khangsi ai amuka so haijari hairiba phibam asida pek anida ahumda haidan thingba yaba matamdu oi hidrabani sarkar su karino dry state la kari state haibu khangde na sai ojana so haibi gibdani dry state oina sithak phangapa nadi hogi haiba regularize toroba legislation toroba matung du dadi kamaina I mean legalization toroba matung du dadi kamaina oidoribano haiba do manipur da khangnarasi mathangda amuka haijarige nuaina bi damte yu thai na sai haihre nuaiba kadai bu kawi aikoina thengnajarakpada nuaiba makhal kya sui akoi experience position hingbuda thengnajarakpadi nuaiba makhal ani sui amana ngahaki nuaiba din sai gi pek amani thaga nungdang du leibagi wa nongaladi ngarang nuaiba du kasu phangponte mangre it is masibu hakchang gi oiba nuaiba kaweba matang kuina gi nuaiba ever happy oiba nuaiba haiba masul lei aduna ngahaki nuaiba dunani akoi promotion kare masanu papo e function khudimakta samjanjarage yu thadana yu thaga ngahak ngaudna phaidna laraga nungsiraba marup chu karigo maram ama dagdi party dugi maram oidana akoi tatna gi beso dum yawi loisalakpadi imung manungda taina hauda beso natte khana chaina thokbagi riksu yamna wangi yu loina na party to bai se masimade dum thamjarage gyan tabana tabani tadabani lei adagi amu adugi nungai bado ngarang yu ngau hibagi nungai bado bu kyang kuina leba yabage masidi iskari haina kawi haksangi oiba nungai ba kawi aba atop amana mangba nungai da nungai ba haibududi nungi nungai ba isa manung do oiba asidi yamna kuppa atma gi oiba adhatmik gi oiba spiritual happiness haiba ma leibani haibase ngasigi laik laisu hairabo jasing na kawbi ganu adugumba mangba naidaba nungai ba phangba mioi badudi jinjak sengani phatabani sa charoi isada thokpa thogdo khudimmak se laibak tab tamlambani haiduna sakhi oiraga yengba ngamgane aduna happiness nungai ba haibasi paisa lal thungi matena nungai bani hai prithibi mafam khudimmaksu nungai na hingna bagi upai thingnei chauna business tongnei tolop chaba thabak tongnei madu nungai ba kawi laibna madu uraga kapsai ai iraibak masi tabamdre ko haidana adubu nungai ba happiness tudi paisa duna lebe yadabani masi khangbi ba mathok tai paisa duna nungai ba kaidong da su lebe yaroi aduna World Happiness Report Commission for the United Nations Conference on Happiness karina nungai haibet matamda pungning wakhal hakchang healthy oiba job security leiba imung manung tek ta kaida ba masina mi amagi well being ni hainai aduga miwi gi masak tai community level da high political freedom leiba strong social network oiba corruption leitaba adumba samaj duna nungai na bagi income dudagi hena maru oi achumbadi nungai haibase hanjan haijage isagi manungda leibaduna how we adapt and respond to the external circumstances haibneba adu report on high mental health is the biggest single factor affecting in any country haibasi makhangbiu isagi nunga asida leijabani adugumba mioi bagi aina saijaba mangba naidaba nungai ba mioi bising dudi mioi bagi gun haiba ma leibani yu thaga nungai ba mioi bagi gun natte laik yamna hairaga nungai ba mioi bagi gun natte laik ti yam hairaga thong du nungandagi mapanda hangdaba mapanda mina social service tawsi su tasinadaba thong nok torga donation lakpada pidaba adugi mana manungai hai adugi nungai ba do man natte aduguma mangba naidaba nungai ba mioi bagi magundi humility legani tolerance legani sweet temperament legani courage legani generosity amasung kindness
happiness. Mahakti source of comfort and the strength of others. Ma masasu nungai gani, mingon sumana nungai pibungam gani. Aduna loisinjaram dai asida karigumba mata haijage. Yamnasu haijararoi thengsu thenge karigumba ek asi ek aisu yam advance version male legalization regulation of alcohol will have more positive impact on our society haiba posida ngasi khana bana tagi dana natraga akhang ai myam dagi tanna dana government recommend taroktana akhang ai officer myam tanaraga government na haiba use regularize tawraba natraga na legalization tawpu matam duda Kaido tai, akoi nupini, aisu nupini, nupi haibasi nupi ki sakti laibani, kaubiganu, nupi haibasi ing batapada sitli, sati bata kalika, nupi ki gunyam laibat sembani, pumi busu punging makalam hambang ngambani, nupi na mibu atau pamibu su, yam na pento hambang ngambani, madi santosi mata hainari duni, pento hambang ngambani, adug man nupi singdo, haujik tumina surai leroy, why only you, kalido way you regularize tawduri what about that? Poppy, what about that ganja? Akoi huji, kaino ladyable lamhang mayam se nupi mayam horgan ni ganja thagani, paisa tangani, but do ganja do thadokani, Assam da Bihar da thadokani, paisa tangani. Loina na poppy pambi chingmai thagani, pajabasu pajaba, aduga factory link halaga kani sungba heroin sungani, Manipur aduki matik ina kumbo oigani, nasai income laga yam nungaigan haibudu angaw phangna paisa phangani, masi kaubigano. Aduga, lastly but not the least, Mr. Speaker sir, it's not the money, but bharsu that make you rich and respected. Thank you everyone. Thank you. Mayam speaker taruksi phenomenal haitai, exceptional speakers. Magi point yam phajana ngasi thamki. Let's give them a big hand once more. Please give a big hand for all 6 speakers. Oja Sundari ki last ki point se very striking. Akhoi ki Manipur se one of the wettest dry state adune. One of the wettest dry state ti hoiba adu padi wettest hoiba. Adu ki marak sidani Kakching ji Japan ga manhan ba yarabra haise akhoi mi sing ji Japan ki category du yorabra haiba wang achobam ni hangisi guarantee to biu haibani open challenge ni akhoi sona kanda thamam bisi yam serious challenge ni please guarantee hayeng legalize toraga regulation to matamda akhoi gi Kakching gi chinnau singsi Japan macha dauna sake thakpa dogana lemna thakani habi guarantee tong to biro mo haibani yam phajaba kaino ni next you gi aphaba mayam som lage hai gre balance to bire yam phajana aphaba mayam lei but phataba mayam du di kam doba imung kai badagi ichini nau kai badagi industrial accident dagi driver na you thakchal laga pilot na you thakchal laga aeroplane kahen ba mayam dagi si mayam ji kam doba afaba haibasiga phataba haibasiga pot khudimaki choi changji lawra matungda karamana afabno du diagnose tor matungda lawgodobni haibani so it is time for us kyam phalimno kyam phalandribno health ki pot phatte habasi khangi phatte habasi khangaga su handakta india gi wena regulation wena churup thakpa phatte na khangaga su health injurious to health na macha khak ibaduna chatnaba yaroi haidana cancer ki thigraba picture ahogi khau da cancer thungbagi du packet ta hapu haidana ahogi regulation tari bese karigino haibadi churup thakpa matamda ai si yorakani haibadu miduna khangjaba taragadi thawai haibani similarly you da su liver ki phibam du picture hapu haibadu yogdore haibagi condition ni hojiki ozana thabira midu yam phajai ana marak sida akoi member mari khak akoi floor dagi 4 gi ngang bi na ba KSH Ranjan Singh haibamne 4 Robert Laisang te haibamne ready lebiu ai ko khachar ke aduga against Dr. N Roma Devi amasung Yuthant ani lei akoi horen kokhalak matamda asigi mic si toraga amamai ko khachar ke marak sida main speaker sing da
opposition ga aina question khaga amam ani dang pose tawjage hoji aina tawjage haba pose du da bakada mic lere khoi volunteer na pass on torkani asida lepi rega tungang biu but madugi kanu du laktinge da clarification akhoi gi kanu dagi speaker gi seat tagi sum thamjaba haigadra animak side ta amam ani ni thamjage akhoi kanu gi side tagi ai thamambadadi happy budi yawi re akhoi gi oja sundari na thambadadi basically argument si control tawba ngamdrabani na let us regulate haibne adu ebe taragadi akhoi heroin sp tablet si jo khoi control tawba ngamde should we also legalize and regulate heroin amasung sp tablets masigi barga hangaga regulate toga tangkhai cha dongni ama cha dongni gram maduk cha dongni kana regulate tawsira sima akhoi any one of you please answer sima ayanang to thamjag kumbayarabo akhoi gi laibak thiba haibatai speaker ji hidak suta thakdaba aduna opposition bench rom da sum favor da laigre megri speaker ja ani suram gadone detox naina koi drug sab jingse heroin kapoi gera adagidi any drug sab jingse silai bakanda asai lying bajing tune hidak se dum pijeba kaidong desu moisi hidak saba tol ge kanuda thak lam kaktal sangom bitak te sahi tha manga trukti ko hidak si sum dose handa daraga sum lying kaneba phare kanuda hidak lep kaneba akhoi nang sang ngai ji yu pitak siaba na te opposition longi makirom de yu pitak boy gan greba thing badu da sahi asuk sang bajida kaim kana dre he na thak pani na kedore magi supply du thing limitation la phu da ja toxin mi sibna bathe yam lai ba metai jage 1991 gi mamang gi yu thing jingai gi crime mayam thok ta baduga 1991 gi matung gi yu thing matung kana ke dogem tengbio 1991 gi mamang gi yu thing da bado adu karim tau dev mi ju side yu ju ka hen yam thakte crime ju kem leite yu thing matung da ne ba thoi myam je sibadagi oiro crime dagi oiro ama mathoi myamse adi nisaban ga tholi 91 mamang daga kaim kan ponte ba yam kalai je thingna kan da ne ba adu dani asing ngo kangun hairi je asing mana hairi je dune ba wakan phajana khan ba kangun hairi je adu di hana ge maina thingdraga regulation ama torga niyom khara piraga tawsira haina aduga Kaksing ju Manipur da leba Manipuri miyam ju sum pangal la jebro Japanese wo helagum jaira ba natie kaksing je sum kaksing wo hela zira ba kaksing je Japanese wo helagum zira ba ai nahan ikoi dana yu ma sahi nimfu manga suba yu ma imana na pireba yo la di madu 20000 mathak ta silani makhum adu loi bera kare ai imanaba nusi bangai chat na pe mam bite ai rupar ju hangam ne akhoi ichanu pani khake ina khara khakpi ba ko nungdang je ina phaja bite ba kaino da mapun sigi thak phangoi da ba sahi ni phu ya khai gi yu gai ji ko ado thamjani ngi de tai na te da ngasai gi soidan ma yu thing badi ngam roi ba yu thing bai wari je sargum se ba ko ai hai je ni german gi hitler ngam de napoleon bonaparte ngam de nang sai gi woodrow wilson ngam de loi ngam gidrabane pithribi ga phau bai de khoi gum banatreda akhoi biren hoi gum bai bu be gum banateba yam sathina phau graba thiga woi graba mi jingsina thingba yaba thingba da ngam gidrabane ba aduna hoji laidi ngam maroi da post sidi khoi naina ngam maroi da post sidi yolalasi paisa laurasi yoling du permit hangduin license pi doini payam yamaroi adegi madugi paisa laktoini hoji manipur na estimate torisi UG mapande yonba aduga license kai ge tawada 600 crore akhoi inau maksina magi si hoge tawada sarkar da 600 crore pi ge di yana bne aja aina hanjigi bo question du kumijini hujigi nate kaino du ya kumijini da 600 crore do ganja ga heroin ga dadi adusu 100 crore ga di ka ka do ma adusu ganja ju thabiyai number 4 gi nangi akhoi heroin number 4 ai jate nate ko
ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯄꯤꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯅꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤ 1 ꯀꯥꯅꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯐꯤꯟ 2 ꯃꯣꯔꯐꯤꯟꯗꯒꯤ ꯔꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯗꯤꯟ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅ 3 ꯑꯗꯨꯒ 4 ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯔꯣꯏꯟꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯗꯤꯟꯒꯤ ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯣꯔꯐꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀꯥꯅꯤ ꯊꯥꯗꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯀꯥꯅꯤ ꯊꯥꯗꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯩ ꯒꯟꯖꯥꯁꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯩꯅꯤ ꯇꯣꯅꯤꯛꯇ ꯌꯨ ꯋꯥꯡ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯅ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯦꯕꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯌꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯊꯛꯑꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯅꯤ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯟꯖꯥ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯅꯔꯤꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯄꯔꯄꯁꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯀꯤꯂꯥꯅ 1,500 ꯁꯤꯠꯄꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ 2,000 ꯌꯣꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯕꯇꯜ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯉꯥꯏꯒ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯗꯒ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ ꯊꯛꯎꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯗꯣꯂꯔꯗꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯌꯥꯗ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯁꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯖꯔꯂꯦꯟ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯝꯕꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯝ ꯊꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯝꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯤꯖꯔꯂꯦꯟꯗꯒꯤ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯣꯠ ꯐꯒꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯠ ꯂꯥꯎ ꯀꯛꯊꯠꯂꯣꯏꯕ ꯃꯥꯏ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯟꯊꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯊꯛꯁꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯊꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯅꯦꯅ ꯑꯗꯣ 1991ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯇꯅ ꯁꯕꯅꯥ ꯁꯥꯔꯦ 1991ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯖꯄꯥꯟꯗꯧꯅ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗꯧꯅ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Okay, ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯀꯣꯏꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ anyway point taken next ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯦ ꯄꯥꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯒꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯂꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯕꯅꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯁꯂꯤ ꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤꯚ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯊꯤꯡꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯤ ꯋꯥꯠ ꯋꯤ ꯋꯥꯟꯠ ꯏज ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯋꯤꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ political will legataba politicians themselves are using liquor haitare wine ji political will legataba moina masi tool loina sinarga ngasi di electoral tool loina sinarba portida kari lambi di leidi legalize amasung regularize tawba natana solution lebra Speaker sir aina thamjaning basi ai wafam amatang hana question somda lakring da ongta thamjage kari gi thingbang ngamoi tawri bano haiba wahang sini aina hangjari basi akhoi gi khan akhoi na tawge na tawradi ngamoi daba suklai leite ado mayam ne heta habi 91 gi ek to the provision ek to na karimta ngamde na kuthing dunani aina ngasai so haijagi baduni partly prohibition oiba amadi akhoi gi enforce tawgadaba actors singna weak oiba aduga akhoi gi parja singna gyan ta dabagini masini ain thamjede maramdi akhoi gi prithibi da tawge haina tawbada tawba ngamgidaba amta leitri akhoi se akhoi manipur gi context ta laksi akhoi gi customary law gi matungi na akhoi gi customary right gi matungi na lining license ki mingda akhoi human sacrifice mi bali tawrami mi saren chalami adu hojik inhuman practice ni haina thingari ni to khari sini adu di akhoi adu yamna yakta dharmaga mari lainaraba adugumba yamna luraba adugumba ritual practice adu di thingba ngammaga kari gi damakta phatre khangaba
yamna toxic ki sang yamna wangi adagi maduna su misi mina mayam ama thoktuna crime mayam ama thoktuna aikoi kaino tawraba aikoi gi mit mang do uraba sida kari gi thingba ngamoitri no ba aduga aikoi gi ojana habiba 91 gi mamang da gi di hojikna hena kaino tawre haiba simadi aidi madudi yu khaktana natte factor mayam ama sulai haiba si provision na natte haiba sima aidi haijaningi aduga aigi wakhandadi thingba ngamgani thingba ngamasi legalize tawbanadi oiroi madudi amhai chap managani haijariba speaker sa aigi wakhandadi aikhoi gi sida yamna soiba ama lei maramdi intellectual singsina aikhoi gi common people singsi mass ki makhoi gi mindset si puraga chatke dawrineba aikhoi gi sidi aikhoi na prithibi gi itihas ta common people singsi intellectual singsina ayamba sum puraga diver oina puraga chatpaneba aduda aikhoi gi intellectual singsida yu si yamna thangningieba alcohol si sukman muthaningdieba aduna aikhoi gi intellectual sing sarkanda leiriba yu thangningbagi mindset se masi hongdo aba matamda soidana thingba ngamgani aduga aikhoi gi political power pining ba sakti pining ba sina yusi akoi khulai oina season naroi masina akoi gi samaj se moral down to handana health akai ba pidana akoi gi economy da so handana leibak si pora kang khong sairani haibagi wakhan sima akoi gi statesmen singna political leaders singna masi gi kaino sima wakhan sima hongdok piraba adagi state actors sing adagi enforcing kaino si law sing si masi implement tawgadawriba aikoi ye kaino sing sina actors sing sina aikoi akta happy jabi mayam si law na aswai da yu pharga aswai da mo haidopa adagi yu sungbam dagi ngajai yu yonbam dagi paisa khara lauraga loisanaba sigumbagi phattaba mindset mayam ama debil gi workshop ko ta oheliba sing sia masi akoi hana semdo piraba aduna masida first mas kanagi mindset hongdopam toi aikoi gi intellectual sarkan gi mindset hongdopam toi loina na aikoi gi administrator sing gi mindset hongdopam toi masi hek hongdo ba soidana thingba ngangani haiba wafam si ai hak thangja Thank you. Hojik akoi floor dagi kidang invite tawjage K.S. Ranjan Singh for the motion lepkhat piraga mang jakat piro audience to onjan baji ning onjin baji papu do manje bagini. Okay, anyway, I'll try to manage. Aina forgi maikaida lepseri sikarigino. Ngasi akoigi tribe the debating society asina war of which putolai basi. It is right time. Atawudadi aina poro ina ngangjaga dori simayamna lana lobigano. Topic itself is wrong. Adunya aina hana thamjage. Mathangda aigi support to su thamjarange. Karigina. Legalization, regulation of alcohol will have more positive impact on society having. As our society having. Asina min taurisi, topic sina min taurisi, interpret taurisi. There is paradoxical meaning. That means meaning ani pubaya. Legalize the word is thing bagi legalize the Obama. Adigi human bagi legalize the Obama. Warobiroy, respected members of both houses. Clearly oiba, clear cut oiba. Legalize toro ida bo ragadi. Masi toroga yamna koi feasible point. Legalize toro da hoji so far both members mention about that. The existing Manipur Prohibition Act 1991 is still existing. Ado di legalize mo to do si karawai jagada hojik lady be existing law si kari lakuna lai. For example, the supporter bench na haibigre it is partial legalization because we all know that any be any hand kambirangani I koi maitai not only the question of maitai it is pithibi oinani I koi mihoro on siga you have a sigari tanaba dati have sisu koi loin sumabo apani I koi maitai ki chane bi su yuban thabam pung yuran thaba adi yuram ba have lairam but by the end
the time of that monarchist rule. Hojik thaiba sumaina laite. Matam diri yu thami. Adu hojik lai besidi karigino. Adu iba taragadi koi legalize tawgadu iba si kadawai point no. Hojik koi Manipur exist toriba 1991 de semi basi. Where it is necessary to amend. Ma the yaujariba customary law have among a side pandig paying Shangmai, a quick question yaujoni, yaubirum the vini. A see customary law nadi, yai havigumba kara yaujiluba, Madudi kudung sabalaga, shumbani having a side speakers in the intention karapi, we also accept that. But I know puzzling again. A secret to Pixina highly basidi. Legalization, regulation of alcohol having. Whether this legalization see totally banned over here, legalization la banned or whether it is distilling or brewing alcohol. Mr. Speaker, sir, you please clear in this solemn house. Number one point. Another topic itself say, kara modification darkawai. I will come as Tobong Kandabaya support Hiveni, support Togje, a young Queen Nangeroi. Legalize it Pajana Tobangamaba, Aquina. Masai Pizzi Besi, Ipaipu, Nintoron, Hakta Kayada. It is not the question of this time. Mahabharati Matam the Pauba, Srikna Krishna do, Modhuban Heva, Ma Sapotorum, you. Modhuban, that is you. Who you go away? Adu ibutadi matam dur karamba makangi donasa asana kari lautomi bishamana na yu thapura kari torami we can serve. So many intellectuals, so many scholars are there, so many antique scholars. Tainang egi ari buden na inaraga mapunsi katupa mi me amlay. Adu ko masingduri tanaraga koi kari to bayai haibedo koi to bayai. But now this very Christian movement with the narcotic war. Ako Manipur si narcotic war, whether it may be legalized or unlegalized. Manipur si nishagi la namadi sangsila mane. Maduda ekoi victim oidana bagi damangte putholi but topic mati. It is very encouraging. I strongly support the house. For framing particular rules so that Mr. Speaker, excuse me, I example namatang pisige. Masai akoi supported Ben Singh nasu. Woodrow Wilson, Moyamponami, economic depression, Galaksin Bagad, 1929, 13 3 choy box, Masum Masidekta, Angapopanga, Hunarim, Adungam did have, but still they have. I fear example of the PG, I'm going to come even. Mamangi the then Bill Clinton Masanu Pianido, Bill Clinton Masanu Pianido, they have. American itself has strict legalization of using or consuming alcohol. Aduna Bill Clinton masan pianido you throw away the makta Supreme Court put here. Bill Clinton mashamana apology to the nation. Being as the President of the United States of America, I am in the eye of the world. I may be fit as the President of the United States of America, but for my family control. I am totally fail higher. That means Masanu Pierina rule violate over the legalized to Tugai with Moidi, Masanu Pieri Supreme Court put Hoga, Pani Sevelo and Badut. Why, Madam Mr. Speaker, sir, Nasi is Solemn House now. Legalize Kitan clarification ama, Sinviration Namakana, legislation and regulation of banning alcohol Gumba Higher Magadi, Hen Pazagadami, I must you Tamjage, Arubu Toromina, matter of discourse. Master of discourse, I quite legalize the whole Bible, Hosgimatam Daddy. It is must, Hainingi, Madam D, Ainang Asayasi, Ipai Puning Taurian Singuna Taurumbadu, whether it may be written or unwritten. Just like the Constitution of England, condensed in another issue, Matam the strict over legalize some Sapanina, Matam Nudba, Urban. Pung lerem snu, Yuan Tavgi, Punction lerem snu, Yurambagi Punction lerem snu. English people also everywhere. Porter is there. Nitogi Porter Shamameva. You punana now to my Pamoina Hapameva. Thank you very much. So that it is better to make a strict legalized law in Manipur. Thank you very much. Thank you very much. At the present
एक्टा prohibition manungda prohibit already tawrabanina prohibit tawraga level liquor du legalize karmaina tawhangada ge habagi wakalonna tawoi rangbane khali so malai da dum thamjage next speaker ji against the I kokhachage Dr. N Roma Devi Speaker sir made oppose the Liberia sir against the Liberia sir so madam ji ngasi topic asiga mari leinana yu thapagi amang ba imung da kaina ba mi si khiba hana sunaba mayam pomna mayam roimak khangnaraba tanaraba ngaktani akoi sir jotin na haibi hiba karigumba alcohol si legalize tawragadi masina akoi control tawraga thingba ngamgani haba akoi control tawwa haibisi hauji is the akoi is the sida thingba ma oiri baneba athingba sida akoi maru aina police singna thingbagi thabak si tawi police sing sina mabuk jel sengba sincere oiramagadi thingba singa mamba su yaiba angamba authority sing ki makhadagi hauji akoi madam sundari na hagi higa azad parengdi hauji yu yonre haribasi asigi hek opposite si akoi pareng neba akoi pareng sida yu yonba at least 10 di layeba 10 sida moina police sing sina lamdai da akoi lakadawre na koi cheksilu haiba program phone pau hana pirakaneba karigumba sida cheksil lawdaba dukan do hotel do phaganeba phawase lising tariyat tagina tara phawa moi fine tawganeba fine si makhoi gi pocket money neba si moi sincere oidabagi thabak neba legalize tawra kanda koi dukan da phongna yolalasi phongna yonggadariba dukan sida magi age gi matung ina do si lekwani do sida lekwadariba dukan sing hotel sing sina kayam da sincere oina moi thabak tawgadari manoba mi kaya dukan khudimak check tawgada dukan amada magi dos helabsu atopa dukan amada magi check tawgada braba sigi kaino sima thambire amaromdana akhoi tamo dhanabina habi khiba matam dos sanga yengo haba akhoi sanga dos yengba hasi tamo dhanabidi akhoi lairi haiba educated person ngakdang sanga tawrongani ba akhoi Manipur sida educated person singsiga akhoigi local common man siga masing si kanana yamba hingbi bagi habesu khanminasi masida akhoigi tamodi control tawraga thaki ani pek ani khakdu matam du thangja thakani mat akhoi sida chatnabi oina mi ama siro potloiro yu tawrani vote tawro yu tawrani yu thingsi hariba chief minister mantri mayam sisu makhoi mayumda yu di tawganeba makhoina yu pek ani du moi control tawba ngamgadawri brama matam du moi thangja numi khakang thau haiba yagadra thangja numi khakang tawgadawri braba adu yu pek ani da control tawba mi si akhoi gi sida kayam yamge masingji akhoi gi manipur sida hairaga yengseba manipur ta kaching simakta su overdose ngaktani manipur gi sathiba mafang khuting makta yu ngauraga hairamdaba mi si leirak si yu udeba yama matamda control tawba ngamdeba khudam oina hairabda akhoi gi sida kamal oina rickshaw driver adagi auto driver adai thabak suba check suba mayam ama lairi makhoi se yu thaga paisa si taluneba taluriba paisa singje moina loi mak thakto ga ngauraga chatkine mayumda ngasai tamo chan se khorna abadi yu thakpada ai nungai kyam nungai nokhoi di thaktam ni na khangde nungai haji rickshaw driver duna auto driver duna mayumda yu ngauraga changi ba matamda magi nupi duna nungai dauri du kadai danoba wakhan yu khitang thaga imung nungai minasi hairido yu thakpa tamogi imung da gyan taba inamadudi nungai rongane ba adu rickshaw driver yu ngawa tuna thangai ba changai ba nupi duna kayam gyan taba ngamgadori no aduga amaromdana akhui ngasai haige legalize tawrakanda shop lairani adagi shop to the age control tawrani sigi mu haijage akhui gi pareng sida yu yon ba taragi mathakda layeba sida school gi bag poraga school gi uniform selaga yu thakba yu yon bisina yu hairaga yu thakba ai di kappeba uraga yu yon bi de harauna tammeba yu du mama mapadana uraga kyam changani yu du phangdraga di ma thamoeba legalize tawakanda dukan maidu leira kanda satra du su legalize tawaga magi dose masing du kaaga pigadawri brava sumaina sincere kaya oigada hojik thingaga dry oiba oisi hariba state asida police singsina makhoigi atoba thingsi hariba department khutimak sina asuk yamna sincere oidana moigi corruption gi makon oidana leirisi legalize oira kanda di moi kayam sincere oigadawri banoba sidang akoi oppose party na hape
ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯃꯣꯁꯟꯅꯤ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈ꯭ꯔꯤꯗꯨ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔꯤꯇꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯨꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯗꯧꯅꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯊꯛꯇꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯅꯤ ꯋꯥꯔ ꯃꯆꯥꯗꯨꯝꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯐꯣꯔꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯐꯦꯚꯔꯗꯅꯤ ꯉꯥꯡꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯈꯨꯠ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯂꯝꯇꯥꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯋꯥꯠꯆꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1991ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ alcoholꯒꯤ prohibition act ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ alcohol ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯑꯩ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯑꯩ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯑꯩ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯤꯖꯕꯅꯤ ꯄꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯏꯁ ꯗ ꯋꯦꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ even in the world ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ we don't know where we are legalized or not ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯝꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯝꯇ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 26 years ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯒꯤ prohibitionꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦ so ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ some more years regularize ꯇꯧꯔꯒ legalize ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ experiments ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕꯒꯦ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯥꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯂꯩꯖꯔꯛꯂꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯇꯤ ꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯌꯨ ꯅꯣꯡ ꯊꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯛꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯇꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨꯕꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯪꯊꯛꯇ ꯊꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯠ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟꯗ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯏ ꯊꯛꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯊꯛꯏ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯡꯉꯒꯅꯤ ꯇꯨꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯄ꯭रिꯖꯨꯗꯥꯏꯁꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯇꯥꯎ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤꯗ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯅꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯦꯛꯏ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯁꯤ ꯏꯆ ꯑꯦꯟ ꯏꯚ꯭ꯔꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯡꯉꯤ ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯐꯪꯉꯤ ꯏꯇꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯌꯨꯒꯤ ꯌꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯝꯇ ꯊꯛꯇꯦ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯝꯇ ꯊꯛꯇꯦ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯊꯛꯄ ꯈꯔ ꯊꯛꯏ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣꯗ ꯊꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯠꯅꯗꯦ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯌꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯛꯏ ꯌꯨ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯩꯝ ꯊꯥꯡ ꯌꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯅꯤ ꯀꯥꯔꯁꯤ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯥꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯟꯗꯝꯂꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯏꯠ ꯃꯦ ꯂꯤꯗ ꯇꯨ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯔ ꯊꯤꯡꯉꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯌꯨ ꯏꯠꯁ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯀꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯗꯨꯅꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯇ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯣ ꯂꯦꯒꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯦꯇꯔ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆꯇ ꯌꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯣꯁ ꯌꯨꯅ ꯍꯦꯜꯊꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯣꯁ ꯏꯠ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯅꯣꯁ ꯏꯠ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ
legalize amtang tawraga yengaga 26 years akhoi ban tawraga thingdure yenge sige akhoi kaim kana de se akhoi dum khang lere aduga manipur khata na tana pichibi apongba kaim kana de khang lere banina kana ba mong de yaga dong de strict discipline regulation lom da sanction bana hena ngasai thing bana ning al akhoi ngasai adulteration to wai yang ga torotna numit tare ni sangai chunga da bodu numit ni da ga ya da sharap ka yan ni torisi thing bana ne di shokti thing basi lok tok thoga fazana regularize tawraga ningom chomna tawbadana hena phagadra haina khanjai. We have experienced more than 26 years of banning of alcohol in Manipur. That's all. Thank you, sir. thank you. One very positive suggestion nama Robert te phange. Puno lo thoku bana da why don't we experiment taidana against the speaker Uthan thagadra Uthan. Today it is the beauty of a real debate. I was at Denver, like some nakanda lebire. I could talk with I magi papers. More or less we are in the same line. I don't see because I very honestly I is how you go. Kitang kanotok zake. Masiki person report city library pa mayam sing zidagi ay nakari hanabu thing na zagadra nakali. Alcohol. Aduna ako na wari saba kanda imana ko na sir pesa namte yung biyu hay ba kanda nupa na ngang poker da uraba esela na hay mase khambira mani ju sumtha matung da cirrhosis tara matung da mabuk ang khala ko nupa na ngang pok to uraba na hay je ado hauji hay riba posak sida ko na sum yam simple logic ta hay resu any cirrhotic or patient amana hospital da pusal ko matam da magi chang da paisa gi khurse family da kyam yam na magi down the line kyam yam na crash ton ge something analyze to bi ko alcohol ga mari line na ba hidak sing oina ma yaurak pa matam da changai ba paisa se 5 days lai ba matam da it will be more than 60000 aduga alcohol tha ga sigumba anaba maga loi nar ka pukhalak pa mi se pukhalai ba mi masa du thabak subang ammoy lairiba magi mabung mokpa or netra magi nupi na hati salaga loina mo pukhalak pa pisang akteneba aduga yutha ga san pukhalak ba misna it is not the one day mission after 3 or 4 months again the same fellow he will be coming to the hospital with the same expenditure aduna mase yuamat thakpa cirrhosis taba misaka ma yaropada hinganing ba ko bani na ko magi nupi su koi sen ni masa su koi sen ni selaga topakanda mana exhaust toriba family gi income odagi lairiba family gi budget toriba sa ate to amta haido pangam da sida ai sa ko ma am siyasin ne baba yu tha ga lakba kan da harau ga da mi am ta khutang galum anybody this is the lairiba sida I don't think you will not be happy with anybody who is drunk at further se reality oina kana tawraga leibani ko adagi ani subada khona youth ga brain kankhalali heart kankhalai mi gana have say it is a outdated philosophy mase American College of Cardiology dagi evidence phangabani han moina haram ba se round about 2 packs kum saksang de kanai na haram bane ba aduba hojik hongai ba scenario se ki fifam se research mayam tawraba matung de mase moi reverse tawba hore American College of Cardiology ki mai kai dagi su youth habasna he na kana ba dagi di he na sokma mafam mayam ama area mayam ama piram masal da sogalakpa hana heart attack thogalam de na haram bani ado heart sonda ba ki sang de mu hengalam me odagi brain da soksal ba siguma mayang ge si yengor matung de masi ki posak se masi phatre habasi even American College of Cardiology dagi tholapa no ba report sing adagi atopa posaka mana akoina akoi khuding mai se oja dhanbir na habi da na you some percentage the habasi di chumme karigi no di sari ba hida khuding mai se magi solvent habidi sari ba hida to ki particle se tumanna na hona bada masi karam posak da tumadi khwaidagi hena effective oi haina thirapakanda alcohol se sina khwaidagi faba vehicle loer me moi se vehicle kawai akoina karigi mo particle ama dissolve to laga du hida ko ne season na base ado masi de season na riba akoi madam sing ne sunga sai am phasana haibi gre ko psychological factors of a drunkard family angang sing de leiba mami se masigi posak si yang apakanda di I feel really very pity for this child mapa drunkard or pa you thak control to panga maktaba magi like su the swag zilakpa family income the sok zilakpa mi oina na ba sembang amdaba sigo mayang ga se yang ora ba matung dagi di masi I think personally I think
it should be totally knocked out dry state nate sungbadagi thakpadagi loinamak se ai masi totally prohibit ama ton ba ngami thingba ngamba natraga ngamda haiba posak tuna to pe issue amani ko ai matam zu loisan jara ka dore awdagi atopa yam section bi gadaba mana mi amana addiction tauba haiba se noma sp zar go irak panate ba quite first hozi phawda ko na clients sing de sum analyze torpa kanda yan han moina thang charang gadaba se angang masake se gutka gum saram ne ba adi mathang de use stepping tore once use your kraboi SP tablet ba N10 tablet sa ba sigumba me angai mathang sum thokpa hojal kani ba aduna id sam namase khona psychological lesson dai alcohol it is the mother of all addiction have once mi amatane isam tana rigi yambam tana yan han SP tablet khut thaba hore ba yu gumba posak man tagi macha tagi sum hora matungda last ta asogo posak ta tar pani ba aduga really it is fearful misakamana addiction oigraba matungda mana phara agar lai pa ki oiba posak taurakani afaba thabak imungi taurakani ga haibasiti am thapkhra wani ko masiti am thapra hoina psychology da sima tau gaina america de to poto hoina sum naina bhani ko real society that once misakamana addiction oigraba kanda ma addiction da ki tholabase it is very very difficult ma masale pabungam da posak ne ba awdagi haurai bai isa gai haizer ge ko isa gai dai ma nasa koi manipur ki income se around about 600 crores ne per annual koi na tan dori bisi yu da ke masi gdp da hodo di around about 3% gum tarik dori ne ba ko noi me amarak ta gi bill gates kumba ma thula pa ngamoi trena ngamni ta ko adu bill gates amna sahim de talu paisa se kyam yam ni adu di akoi na sahim da puthok da yu sunggadaba yu sungbadagi tholgadaba sahi amada phanggadaba paisa no yamana matik jaba mi amoi gradi adu dai henba mayam am puthoga ina khunbadi yadrana yai ko aduna aigi family secure oiba aigi family da aibu phasna sembi bangamba misak ama haibato ya aduna last aigi in favor da lady kambu gaida moina you thabade 2 packs ka control da was I appreciate it very much aduna lady legalization it is by themselves moi masa na control to ready legalize to rugi kesu darkar oitre dana ko adu ngamoi da khoi me angi di at least we should prohibit I see my his regulation jarage ko thank you oja uthan lotion basidi ngasi ki debate si matang saida koi lotion jana basilage both speakers from treasury side amasung hoi opposition side ani maktagi magi point yam phasa basan thamki the jury is out hai tare ngasi ki debate ki purpose it is not to decide who is the winner and who is the loser in fact all of us in this room are winners today we must thank TDS TADS karigumba sigi makhangi debate se if in every corner of Manipur da ngasi initiate tawdana hoba taragadi I think we are going towards a very mature and civilized society oja Dr. Dhanbi na pamba Japan na do tarakpa irai laiba lambi mati soina oigadoine notwithstanding who wins the argument ngasi gi debate da kanana ngammi hebatu nate ngasi gi televised tawgani thousands and thousands of people will see party animaki argument tagani individual level decision logani mayum da you thamjira you thamgumjira they will take their own decision thaksira thakumjira but at the end of the day ngasi what we have done here is we have started a history where we debate issues Manipur da yang launa sariba debate ama akhoi mem sumaina pullaga laibak macha tana amaga da launa dana sauna dana plus point minus point kari leki ke khanaraga praja miyam da yohon bebse ngasi akoina we have started a history please give big hand for Tribe a debating society we thank you for giving us this opportunity it has been my pleasure to be speaker on this and it has been my pleasure to have moderated Oja Dhanbir and his team and Dr. Choba and his team. Thank you very much from bottom of my heart for participating in true spirit. Thank you very much.
अखोई स्पीकर सिंह फजा फजन गांपी खिबा ताबीखरे हुजे अखोई ngahak minute amatang phami ko akoi presentation session am khak thamjari akoi kai khumnajariba ngasigi khudima ngasigi tejari bench ta phamgiba amadi opposition bench ta phamiba khudima phajana ngangbi khiba phajana point sing naina bidana phajana matik saba idea sing puthok bidana phajana ngani ba mayamna ubi khre huji huji ada huji akoi presentation session am khak tang lokhachari akoi tribe debating society asina ngamjaba khudol khradang अखोई में ngasi speaker singda koi koi tambinaba koi thoramaduni ahan basi ngasi ki asiumba sansang lauba debate asibu puthok sinbiriba koi speaker sida kai kumna jariba Sri Yumnam Rupachandra sida khudol tambinaba tribe ki president oibiba singlen di mapan legibana singlen bu pokpiba singlen ki father kai kumna jariba koi GST ke officer Sri Khetrimam Dharmadas Singh na koi han ba khudol asi speaker tambi gani Khetrimam Dharmadas Singh, father of Singlen, koi president of the tribe debating society. Ani suba si tribe sigi secretary oibiriba M Franklina kai khumna jariba koi leibak pumana sakhang biraba yamba Dr. Dhanabi Laisanda tambigani and Franklin please come and the koi khudol asi Dr. Dhanabi Laisanda khudol tamina manalukse mathang asi member and Silas na tambigani aduga khudol Dr. Naurem Asauba akoi asigi opposition bench ta phambi khiba maroiba member Dr. N Asauba da and Silas na khudol asi koi tambigani tribe ki vice president N Bipin Bomu akoi naluksari N Bipin na khudol asi treasury bench ki koi maroiba member oikiba M Chandrasekhar Singda khudol asi tambigani mathang asi opposition bench ki koi point kya puthok pidana akoi topic asibu kanna akoi oppose topic khiba K Sundari Devi principal PR English School Kaksingda khudol tambigani M Dayananda Singh member tribe M Dayananda Singh na khudol asi Oja Sundari da tambigani mathang asi kai khumna jariba treasury bench ki Sri Jotin Thoksom da khudol tambigani khudol tambigada Naurem Suresh Singh member tribe Naurem Suresh Singhana khudol asi Sri Jotin Thoksom da tambigani aduga khudol gi aroiba akhogi Dr. N Pramodini Devi opposition bench ki amnaroiba member oibikiba Dr. N Pramodini Devi da Kengkhom Pravin Das member tribe ki akoi member na khudol tambigani akoi speaker sar ki akoi ayab lojaraga formal loiba mayam da follow thanks samjari aine hek thagat kan ba han bada akoi ngasigi nong nungsit pusu thagat sari ngasi nong tahan bi da ba nungsit phajana akoi mayam da nongai han gi ba asumba akoi nong nungsit hawa nungsit asibu akoi thagat sari lamdam asibu konbi ri bi akoi lairembi khudimak thagat sari loinana yamna hei singlaba yamna talented oraba aduga afaba orator moi kiba ngasigi speaker aduga speaker akoi ming amuka panjari Sri Yumnam Rupachandra Manipur gi mhom khudimakta
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯒꯦ ꯇꯧꯕ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟꯕꯗꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯅ ꯈꯥꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦꯈꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯙꯔꯝꯕꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯇꯤꯟ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯕꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯣꯁꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯩꯊꯦꯛꯇꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯑꯆꯧꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦ ꯁꯨꯟꯗꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯇꯣ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ